Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Northeast Dialogue to Mayam Taram Luxury, a second Northeast Dialogue to a Kunipudun luxury topic C. Curfew days, what's happening? How's your curfew? Okiba Mama Oibi, Ahum Habatare, Nupi Ahum Amasung, Angang Ahumbu, Yam Mihat Tina, Minungshmi, Minungshima, Chenama Papa Yaudana, Tam Tiba Mong the in a brutal savagery. Over terror ek amada hatu pikraba matung da haibadare Manipur da anuba socio political development mayam ama lakre masi mapuina khoshauner ba miyamna numit adugi makoyi asiba haksang se hek phangba numit tugi nongan badagi haibadare dongan ba representatives in Manipur gi MLA oina leiba miyosing aduga minister sing gi yumda thomjanaba khoshauner ba miyamna aduga amanga ta thuanba aduga yum mai tha bun singba thodok mayam ama ekoi Manipur tampaki mafam sing da thoke Hariba Todok Siga Ikan Canadana. I know no political development, ma'am, Laki, Marakshida, Tongatongan by MLA Taraganipan, the Gina Kudmatoi, Fovana, Makoina, Labour political party, do they resign to have a game, Moy Philip Lautoraki, Aduba Hosu Pavudima do resignation to we offer from Amapaupa, I call the Uber Pundri. I don't know how far Mohina Lautori Mohi is Chendo Kadai for the Mohina Philip Lekivagi have a simiam, so walking with a Hangi, Masiki Makata Puda. Even opposition party they give resigned to Nobody Laure Haidana CLP leader or Ibo Bigi Mahaki press meet like Masiki Makata Pada Hauser Jixu curfew ni Chatari Vazi Aten Motankara Ekogi Ayuki the relax of Taragazo Hausix still Ekoi curfew ni high curfew days singing Manung Lady development mayam Sida Manipur Kai Toki having a chimma mayam the Puna Nainavani to Aham but the Luina Hibaki Tanzadu the Loser Rege Nainapaki Tanzadu the Mapu in the Laxage Numidang the Mairagi rally Mayama Ekogi Aduga Lambi the Torah Academy am the Lambi Tingba Aikogi Kongjong Mayam Sangi Aduga me security forces in MLA Singi Yunkai Naxian Kongtang Kara and the Paikaki Manipur Chief Minister na Hariva Tobu condemned over Luina Habitat Paki statement Pigi Aduga Maike Manipur cabinet na state cabinet na Hariva Maraleva culprit sing Adubu terrorist ni Haidana Amasum Hogi group sing Adubu terrorist group ni Haidana Masakangnaba Habitat recommend Toki, a central government development Mayamaka like Masi Loinama Panjava do, Hanvaki Tanzasida Ilozer Roige, and before that a quick experting Taram Nokchage, Ahambada Taram Nokcheri, MEIBON PHAOMEI, President ZUCM, Ozabu Taram Nokcheri Kaikunubucheri, Sanai social activist ni, Aduga Oza PUYAM TOMCHA. I could learned advocate ni aduga all Manipur Bar Association ke huzuki president ke thawai chu pubiri banian and mayam da sangchening ba mana ozana thamgudo from zing asi ambagi president in represent or thamgudo from nate but ambagi president ji ozagi designation in huzuki levani just individual will the dum phongdo ka da often sing ni mathang da muk laksake Manipur Pradesh Congress Committee gi yamna now but a very promising spokesperson P Bankimchandra Meitei da Bankimchandra Meitei kai khunu bachari thank you very much Ahan bazi I could get Oza MEIBON the Laxage, Oza MEIBON, the Hanbalax name. So, how he were Yamna brutal and terror act ama Habatare, Anga Humam Sunupi, whom hat Mihatina had bigger Matunda, Manipur, or even Fibam Mayamse. Masiki is the live central government response as a state government response, command access to internet down to where then it could give curfew. Lakre, other Hosi Iranzi, Karmaka election big Yabagi, election big situation, another your school, college, Lunamak, I could get Suti Tagre, come on, Yingbi. Okay. Masiki Jirigi, Todokta, Majiki, Angang, Humyana, Masi, Equigi, Yan Hanba, Manipur with the Kaknatana, all. International high tire country role makta sike atopada lan to na bada so aga sikiba minor sigiba khoki badi koi thengna hoi
adubo hojiki jiri de thoki basiga top top pa makha oi kiba masiga kamai top top no haiba matam sida hadiba farga puba kidnap toro puba haiba se ekhoi mi taruk ni anga hunga nupi ahunga masida koina Manipur dana aham su oiramuni khali aduga masi India da si kidnap toro chehini thani pan khak ki anga makha yauri aduga tha sehi ani makhai muk anga makha yauri tha aduga sehi nipan yang ngang yauri asimba yamna myoi ba maki hak adu phunaba sainabadagi kapnabadagi sokraga sibari nataba sum hingna phara pubadi hadoki ba se masi ahan ba oyanguni khali prithvi da thani pankak ki angamu kidnap to soga hat pa bise masi rapa matam da khoi kai mani government Manipur na aduga hujil lei ba situation sida kamai pha ki habse ngan khangi aduga central force aduga state force haiba singsi tana una haitare adumaya tawam dunda kanbang ngamhaudawa habse central force masung state force ki asoiba am chauna asoiba moi soiba habse government pariba haidiba si government asigi chapchaba masigi function security force bu aduga central force state force bu masi chapchana khoi senaba ngamdaba law and order de maintain to ngamdaba haiba ama oigini khali masi kaigino matam chana kan hoba ngamdaba adigi masi kan hoba ngamdaba gi namada aduga haji mi singsi fa khreba numit degi nungdang oramje roma hato khre habje pawdum phanglabani aduda hujiki khoina internet hujiki madugi namada phajana control to hodaba aduga hujiki internet ban torupa aduga curfew rauthokpa habisidi ekhoi masigi hariba incident thopadagi Manipur sida muigi state government na matam sana ase control to hodaba maram chadana masigi internet ban torupa curfew rauthokpa habisidi ekhoi government asigi asoibagi chauna reiba aduga yengsi khoigi curfew hek lautu matam mamadadi yamna sidigi kanagi hana masigi lapa issue se sum lapa matamda curfew se pa laude internet ban tawde suma da masigi mari lena bada internet ban to ropa habisdi ekhoi praja sing khaktang dobu net internet ban to ba curfew ra pasina haiba solution sidi lakadaba natte aduna hojik lagiba asoi bidu makeup to bungam bagi makta masi internet ban to sinba adu asoi bidu ngang dan bagi to pa masi to padigi mokoi Manipur parja da kai parja sinda awa batariba hoji yong internet mam cha da internet ban to re hariba issue da awa pen the myam laugdaba pen the myam haigdaba asoiba government ge soiba centering ge soiba Manipur parjagi apamba hai mukhi net ban tore asigi soiba ma ani subidana masi ban torbadagi kai tori akhoi gi haiba Manipur da leiba akhoi gi private thabak torba internet ki through da online ki through da adu sugai mate Manipur su hojiti outside ta chappa ngamda su sida leiraga moi thabak yamna private ki yamna outside country ki phau sunar leiri makani asigi internet ban torpa sigi mangjaba aduga akhoi parja miyam da apanba piba aduga parja miyam da harassment makhan ma pirapa sida internet ban torba aduga curfew ra thopodigi curfew robation kai mangjage bo hoji office function tawdre aduga school college lomak kadre hoji school college hoji myam sahi loirakpagi sigi angang singi class annual exam thagdabagi mi routine pina bahorabani ada hauna bagi leirabani adu myam ge lomak syllabus ki lomak mai cover to hodaba prikhana pa asigumagi ayamba hoji ki Manipur da asigumagi awaba school khuding private school government school aduga hoji chaliba myam achi aduga online da class loriba myam asingbagi lapa sida akhoi asi internet ban to ba curfew ra ba sigi kenu towe adum masida haiba ina thamjage
masi koi Manipur government na hojik leriba Manipur government asigi hojik tawriba issue asiga hojik hariba internet ban tawba curfew lawba sida ekoi masidi ekoi tawfam thok tabra khalli aduga masi thok tana bagi damak tam koi hana precaution lawrabra government gi government na hojik chapchaba action lo kanogi na hariba hojik phariba aduga hatokiba asigi central force na kyamuk huji phausi kyamuk chathara mogegi hariba terrorism bu hatkiba terrorism bu kamagi action kari rokhatli state force na kari rokhatli asigumba miyam choji lokhotabgi asigi tangai phadabani aduna masi irang thokani haina sum leibudin yaroi internet ban tabo supudi mayam penaba parja miyam na jiki angang sing hatokiba nupi ahum hatokiba asigumba mi to hatokibido asi action lawro matam khakida government of Manipur na central government matam chana mogoi sibu jiki action lawbagi process ampo udri na lawi kayino chathadri ampo ju chimna budi haire chimna budi haire adu akoi 7 days mongda koi action law kakani ko kakani na kyamuk chumba kyamuk chungudino adna masi kumbagi lokhataba taragadi hariba khoigi government gi central government na paikha hojiki Manipur parjada hojik leiri masida arang han khakre thori adu asi gumba mi am se lakpo matamda ekhoi social organization sing aduga khoigi Manipur gi intellectual sing aduga MLA sing moina Manipur parja gi represent toriba MLA punamba asi kyamuk achumba kyamuk afaba Manipur gi damakta tori irang sigidu mari nabada kyamuk mugi thamoi du kyamuk sengna hoji honagi honadrino honabudi udaba honabu udraga just media da khata khoina counter tawnaba amana haiba aramba du khata pangang ngangnaba government side gi su central government side su action peaceful propriya magi nata ko ji action lo khopia bagi di moi process udi adubu mi gi sum counter to ra sum leibani di Manipur da thori irang Manipur da toriba issue asidi khoi loisinba nairoi aduna hojik masigi issue sina kha phajana tackle to hok do taragadi asidi hena hojiki 18 months surakaba 18 months surabada masidi ahenba makak lakhi ni lawi mai sangtharagadi ekhoi Manipur gi parja gi leiriba kitang hek asidi sangthara tam chana matam lahu excel ho daba matam chana section ho daba adudi ekhoi masi kui thorum dum Manipur gi parja miyamga adu civil organization ga asisi difference opinion thopodegi atopode lairi atopode lan to lairi center da pressure to lairi within ekhoigi Manipur leribo ekhoi sinau group majority ribo Meitei khakki oiba ekhoi misi mina helakpa aduga lutpat helakpa adugi ekhoi masen hatnarakpa adu ekhoi masen da difference opinion lakpa masi helakani lowi majum yam pulmak adu kenogi thole si haragadi masi pulmak thole si haragadi government matam chana masi action lobby na bagi namta government matam chana action lobby machangi natragadi khoi saunaba miyamgi oiba emotions yam hengalakani aduga ka hene irang tholakpa amasung misi mina yam hene thongnabagi maram oigani habagi wafam de ai mathang si oza tumcha da laksi oza tumcha da laksaning baje ekoi oza phongbai na haiki wafam da Manipur chief minister na thamgi wafam ji mi taru hakibagi mathakta aten mathanggi manung da wayel pigani adu vividing reply ma moi da pigani hauju makoi yam kanna thiri heba makoi gi stain am kakti hairi ai oza tumcha da lakse ge oza tumcha da lakseba sina mapung oiba handaksi yamna Manipur miyam da thongoi yam thina nungai handaba statement ani khak lai statement amana congress ki yamna makok thongba luchingba haba tare congress ka hanagi home minister the finance minister ki position da leramba congress ki makok thongba luchingba P Chidambaram na mahak na ex thaglaba post amada thamge wafam se Manipur ki chief minister se lautho kana Manipur da santi lakani leribi su se solve to ngangani aduga yamna hena miyam da thamoi soiba wafam sina Meitei Naga amasung Kuki gi oiva regional autonomy pibana punna leminabagi amata ngairaba pambai oigani haba wafam sini
Manipur की territorial integrity अमदे अपुन बगी सक्तम काइबे यारोय एकोई historical reality मैम से थुगाइबे यारोय है जना मियाम की यामना चाउबे emotion अमा लेयिंगै मरक्सिदा मसिगी वफम से फोंदोरकपसिना मणिपुर दा याम चाउना नुंगाइतबम पोले मसिगी मतंग द रिएक्शन से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने रिएक्ट तौकी कांग्रेस पार्टी की लुचिंगबा मखैना रिएक्ट तौकी इवन टू द एक्सटेंट written kayema habatare loin signature tawrakan congress ki legislature mayam leader mayam signature tawrakan ma ki mathak action lobi yu haibagi serol power piba thingnai and mp dr bimol na thamgiba ani thamba wafom amana sent aikogi national political parties singi central leaders singna state ki leaders singa tanadana अखोगी मोइन लौनिंग गांग वा हेक्ट गांग यारोय है वफम मांग थमखिबसु लै याम चावना कांग्रेस मनुंग दा तारे कांग्रेस की लीडर सिगा मणिपुर की स्टेट कांग्रेस की मरक्तसु याम चाव कॉन्फ्लिक्ट अमा लापगी ममी तारी एट द सेम टाइम अतोप वफम अमना बीजेपी की लेजिस्लेचर मु ओइबा पार्लियामेंट हौकिब है तारे होजि एमएलए ओइबा पार्लियामेंट हौकिबना द वेयर की करंट अफेयर लोब इंटरव्यू में मांग थमखिबसि हदक मियोय तरुक यामना तमथीबा मियोबगी लॉन्चट अमदि लिचट नतब मोंगदा हातखिबा मसिगी टेररिज्म की एक्ट असे रिटालिएटरी एक्ट नि हाइदना मार नुपी अमखक यामना लाइबक थीबा मोंगदा माकपु मई थाखिबा अमसु माकि मथक्ता ओट नैखिबदुगी पाउखुम मोइना रिटालिएटरी ओइना हाबतारे लाकपा एक अमनि हाइदना फोंदोखि वाफम जिनि वाफम अनि सि याम चाउना मणिपुर की मियाम द चाइना फंगबा अमसु याम नुंगाइतना रिएक्ट ओबा वाफम सिंग ओइरि ओजागि मियंग द कमाइ यंगबियो खन्ना नैनबगी टॉपिक से कर्फ्यू डेज व्हाट इज हैपनिंग हाबने तो हजे ओजाना हंबिरी सिदि याम मरुइबको याम लुब टॉपिक अनि खंगने तसेंग बया हाइतागदे हजेकी टॉपिक सिंग तो अमम तंग नैनबदको याम पुंग फाना दम नैनब याब ngaktani aduba hojiki leiriba asigi sida adugi option pusan berabnina ayam kanna de aduda कांग्रेस की मतंग दे याम कन यावजनिंग दे अदुबु पॉलिलाम की मतंग सिददी को एना खंगबो बक्ता खबर की थोंदगे खंगबो बक्ता एनआई ना एफआईआर हम क लोखत की माले नान खबर रिपोर्ट को अमना मार नुपी दो अदो हाथ की बगिसु अदगे मो मोइतरु फारगा का सीबोइना को फंगबगिसु दुगा ngsaigi moigi kenoda CRP की केम दा इतेक तोरंबा दुबुसु आइनदो एनआई ना खतबान खले पौलिलाना हारिबो वाहिसिमदि तसेंगौजे एनआई ना हजिकी मी तरु सीबदुगी मतंगदा साइकी को अखोइगी मदुगी इन्वेस्टिगेशन तौ मतंदा मासे सोइदना एनआई ना मासे कौबम थोई मासे वांग पाहुं तौम थोई अदुगा करिगुंबा तसेंगना माना हारिबो वादो अखोइ अमदो हातपगी लमन खुमनी हाइबा तारगदि मासु मदुदा पार्टी ओइबा तारगदि मासो एक्यूज न हापगा को मेन एक्यूज हाइबा तारे मरम केनो दो मोइसे होजे म्या केनोनी मासी लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर ने एमएलए हाइदोनी को साइकोट को माले अदना मसीमा न अदुगुमा स्टेटमेंट न थोक जरि तसेना खुदकता एनआई न मासे बुक तोबम थोकनि अदु याम लुरिबदि अखोइ होजि मणिपुर दा खबर दसु मयाम हामनरि अदिगि मयाम नसु याम गांगनरि सुमाय तौना मी अनि खक नुपी अनि खक मफी थोंदबि हाक्तक्तदि लेबा वाथु ओइगी अखोई तरु खाले सिबोदी कईदौरगे है मसीद अखोई खंगदबम लेब हौजिकी मतम से मीडिया की मतमनिको अदुने ने ngsaigi अखोई इंटरनेट थिंगबगी मतंगसिदा अखोई अखोइना वाय अमक ngangningैसे मीडिया हाइबसे हौजिकती खबर से ओइद्रबनेबा हौजि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिना यामने हेना थुने यांगने चतपा मसी मीडियम से ओइरैने अदु तागदे अखोइसु मसीगी पोसे यामना मास ओना खंगनबा मचंगे ngsaigi मखोइना याम समना हाइबदको ngsaigi अखोइगी कनोना तौ मतमदा ngsaigi अखोइ हाना नुपी अनिदुगी वीडियो थोलको मतमदा हाइनेगिदना एसि करिगिना याम कुइना लोसलिजे पार्लियामेंट फममदाइ थोइसि कइनो अदुनादि मसी यामना प्लान तौरगा को याम समना हाइबदा ngsaigi अखोइगी को लीला याम नुंगाइबा अमा येंगबदा नत्रगने याम नुक्सीबा सिनेमा अम लापको मतमदा ngsaigi मागी क्लाइमेक्स अमा सागलगा को करिगुम अपाम खर फंगनब होनबदो अदुमाइ तौदना ngsaigi am phajana ko moise media management haiba tare taugiba ada akhoi di media management gi waji tokse akhoi asen bu thoi bije akhoi na di mayam do pangai da haiba ko mayam na kaisu taugi na masigi pose akhoi phongdo obra hojiki ko ngase ona taina ba sakhi dore di kaino da ngsaigi ko akhoi sitambaram gi tweet to moina su congress na su yaning de haiba di lokthokre adugi tongan ba pot ma mai laksar ne ba ngsaigi hojiki mokhoi taruk hat ki bagi moyam tina sokpa
ngsaigi ko yamna ko akhoi gi hojiki lan horiba kangbo haitare ko mitei de khut thariba adi ngsaigi CRPF tu na hai dune ko moi Chanpur de ngak teni moi village volunteer ni hai de adu kilometer chani la aga kamaina village volunteer ori no adi adu maina sophisticated weapon se pare mi se kai no adu am phajana la ko matam sida ngsaigi kana gu kharo de gi ko ngsaigi chidam berong gi soiba hai gadra ngsaigi hojiki wahai du ma haira ga ngsaigi khoi gi somna kanda ama mai onjang de bodo onjang da na somna kanda ama thaido khibgi podam ko adigi adugi tanjadu da mo ngsaigi ko khoi gi sige chana chana na ga apsuka gi podam lai ne apsuka gi pod lak pusi gi hoji kano mayam phambo khotba matam da ko ngsaigi aswa loktho hai bi sine he na maroi ba isu ma orak pagi mong da sakha ngsaigi isu ji thaiba ya ba gi podam ko si lakpa ma leiba aduna de hojiki potan si khana matam da chidam berong gi tona khana be kari gi na ma matang cha da thok lai che de ma na thaiba matam da ngsaigi kangbu hum si gi regional autonomy se mana khang da bum leiba khoi Manipur di regional autonomy ma tang mo na ko asna ga gi na sini kanu kuki na sini mitegi na sini ga na ko khoi gi area si demarcation taw ga leiba gi mo ngam ma na uiba adu Manipur de aduna te khoi yanchen na ga loi lemin na nga tani ko Chanpur da khoi dum lei kanu khoi gi khun tari ni Chanpur je sing mudi matam am da mitei na kanu na majority order me hai ni adu de gi khoi mitei de gi mo na lei ra ga sum ta salakpa mafum rang khang da illegal immigrant mayam changjalakpa adi gi kanu MLA mari khal le madi MLA tara su galakpa ai de khoi ni yengchin da di ko singba puat ne ba aduna nga sagi taseng hai ta ga di masi am kupna nei na sange ba mitei tam thori si kai na moina separate administration tal ga people tal si kai na separate administration ha region gi natro adi ta ga di ni se makhal su na ba lei doi natro adu loi na mak lei si mayang su lei am su lei mitei ga tang tam thori si kai no sem yam lu po ta ne ba ko aduna masing masi kupna nei na ga da sida nga sagi ko issue sa ma thol ko matam ta ama sa hapsa laga ko nga sagi khoi gi dialogue tau gi ba yana na ba ko natra mafam marang khang da ba po ta ma ka lak ne ba ne ma du ta se na masing mak ne ba nga sagi khoi gi India center na khoi gi north east da salari ba lu sida kai ba khra le so 6 schedule har ne ko 6 schedule da ba 6 schedule chat pa mafam sing da ko every recognized schedule tribe ki boundary demarcation pu har ba adu ne ba khoi na AC 666 schedule si Manipur da pu salaga de am mi sina ni ha je ma ke no da any recognized schedule tribe ki magi label lamsi ki boundary demarcation to have je masi 6 schedule ki kano requirement amane adumai tok dana ngasai gi hujiki ko khoi gi kuki ha tare ma pandi gi sang pa han gi ari ba kuki sing ma sum tan jade ko ai khoi ni sum u ma tam ko yam kana laiba ano ba laiba sing sin ko mo khoi gi lam sengut ka dem ni ka haiba ma tong sida si makta da nai na ba ko si gi channel sida pung among tani nai nai si hapta ama tha ama nai na ba masi loi ba na do po dam ne ba kani gi no kana kuki na haiba kangbu sing sin ko kuki su na ta ba kuki haiba ming si su nei le tan kuki haiba ming si to ga mo na sanare ba politics si kai no India government gi lukis policy ga si ga kari mari leine adi magi economic ko magi am samna hai da gadi moina sumana tawdana ekhoi gi separate administration ha ga kari dum ta mitei sing da tamna na mo attack tori si no mitei people de attack tori si kai no ka ha masi yam kanna nei na ba ya ba matang si da ko chibum ba gi matang si da nga sa gi ekhoi gi si gi mi taru hat ba si ga mari leine di polwela na hai da sa khoi laman khumani ka ha ma yam farzu he is a legislature ma sa ji lo se madi yaw mi ne ba adu ko to ya bra ma khangam bam sang dro koina adu ta di ma khudak ta sa ge ma ji kari dam ta FIR du da kari dam ta ma ji name accusation hap tri ke na khoi adu do ne demand ta do ne adu ta hondre si ta do matam si da sa ge hoji ki am thok chale ko sidam berong gi thok chale ho ya sidam berong se very serious matter ko na khan na kan da thai ga khan se ba koi ko kari gi no di sidam berong ga ma ga sign tong ne mi di sidam berong na matam do home ministry oring da ko center da home minister oring da torum ba sign nang ge lo la ga hoji thole is na kari gi no adu ta ga di kari no khoi ji khangning bam ya oi ba mo khoi sing je yan yan chen na ga pan min na ba ngak te ne ba adu ta ga di moi se hoji ko mai ge masa gi oje na ba lakpa matam da nang de adu huram bani nang de adu huram bani natra nang adu tar bani ta thong na do ya adu ta ga di parja se mon kari no u ge sigi matang de na hoji curfew se what is the meaning of curfew se kari no curfew kum thore sin kari no namuk thamul sin kari no curfew kum thoga net kum thok sin kari no natra mon de ke no da hoji khoi ne de se khai mar se ke no da hoji money transaction am problem ne hoji cash transaction se go India go mena discourage tawra bani ko na man loi na mak online kan transaction ngak ne pot am tawre ko paisa kapi re man kap de hoji di kai di kap tawre hoji pura failure ne ba duna di masi sanari se ke no adi to bana nahan ko irang ji thok matam da mayam ji chung thok ga wanganga me ba yaning da phongdo me ba
कर्फ्यू कोमथों से यानिंगदब फोंदोइबो भोइस नमजनग्रे गवर्नमेंट अमसे कंट्रोल तौरे हाइबगी वाखल अतै मौजे हजि कर्फ्यू तौरे कर्फ्यू से प्रॉपर्ली हजि केनो तौरिब्राबा एनफोर्स तौरिब्राबा 18 जून की मतमदा 18 जून की थोखरब मतंगदा उपेंद्र को कमीशन ना याम फसन हाय में कर्फ्यू जी थमतागदि एनफोर्स इट हाइना हारिने अदिंग अनांग नान के नोदा अखोइना याम कन नैनबा मतमदा नेक्टर थबक लौतोग्रे नेक्टर न करी नुते मी कापनो मी कनो राइट कंट्रोल तब मतमदा खुलाई पाइरगा करी थोमिनो राइट कंट्रोल की हंजन हंजन हाइगमनि राइट कंट्रोल तब मतमदा वाटर कैनन सिजनगदबनि लाठी चार्ज तौगदबनि वार्निंग तौगदबनि नोंगोय काप मतमदा से खूगी मथकदा काप यादे काबि लेरिबनि को सिगे सुंतों से तौदना सिगो मयाम से को अखोइगी मणिपुर से हौजे मणिपुर से कनो तौरे बस अदुना याम समना हाबदा कर्फ्यू से व्हाट इज हैपनिंग हाबसे याम हंगनिंगेबो कर्फ्यू दा हौजे ngasi pung 12 बाबा सांगदोय हारेको हौजे नुंगांदा लाइक एनीथिंग कर्फ्यू लेतोगो समाने करी दोबि थम्मिनो कोम थोकबि यादब्रो नत्रगा गवर्नमेंट तौरि हुजिक व्हाट इज दिस अगेन गाइजे मणिपुर दंगा सीदगी नते बतौरिजे मणिपुर दने ओपोजिशन हाइब तारे को गवर्नमेंट के मतक लेबो भॉइस मचे मचे थुगाय बजे ngasi दगे नते अखोइना छात्र वंगा होराबने एम्स को थोलै नत्रो मोय छात्र की यूनिटी थुगाय के नत्रो समाय तंग थेंगांग अखोइगी प्रजा की ओइबो भॉइस सिंजे मचे थुगार पजना हजि को मदु थुगाय बगी मम्मी दु अखोइ उबु फंगे मसी पॉलिटिशियन सिंग तोबिनो एनी पार्टी तोबिगनो अदुवा पार्टी सिंग नसो असेंबा असुंबा सिंगदि मतम चाना दु पुतोग ngaire ko ngasage ko satran gi po kangu don kangu gi thabuk tobigano okay ada hosi khwadi gi maro ise hosi number 1 kuki na attack toriba akoi da genocide toriba yango moi hosi kuki MLA tara da hosi delhi da phamaga bakan mi pham nei moi da genocide tobugi asi phagi ro अदुदा पाउलिना हाउकी यागदे अदु मा कदि फारो दिनो मा होजिकी ngalang piribe statement gi matugina मा एना करिगी मा बुक तौरिदे मन कै लेगा अखोय हालिसे समाय तौदे लमन खुमै हातपनि हाइ तारगदि ही शुड बी बुक मा अदुदि यागुम थोक्तरो अदुदा मसी अखोयना हंगदबो क्वेश्चन नत्राबा एना गी ऑफिसर दने हजि सुंबे ची एमा थोकरे सिनो करि तौरगे अखोय हंगम थोक्तरो अखोय जे हैना कनो सिमसे खोंखांग जंक्शन मतम दा अखोय हैना जंक्शन बम संगनेबा रूल ऑफ लॉ हाइबिसने बे इंडिया तो खाय मरुइ जे अखोय रूल ऑफ लॉ सने बखोय नाम कन सेक्शन गदबजे अदुना दा हुजिक से अखोय ना थबक तगदबजे करिने वी हैव टू वर्क को विद अ कूल माइंड को तो तगदबने अखोय हांगा की लांगुजी फते अदुगा गवर्नमेंट नसु अखोय की प्रजा की हौरेबे यौसिंग जे मसे थुगाने की मोंग तबु मा मसे अखोय तहनजनिंग दे ओके मसिंग खतंग या हान ब्राउंड ओके थैंक यू वेरी मच ओजागी वफम याम फजना मेक सेंग थंबेरी मथंग आई कांग्रेस पार्टी दम लाक्सगे कांग्रेस पार्टी लाक्सनिंग मसे अहान बजे अखोयने मरुइ दिंग सिगी टॉपिक सिद पुकचर इबजे ngasi loi neinabadi yaroi adu mamang da अखोयना matam khara neinabagi tangkaksi lepubagi hojik si Wi-Fi ID hojik broadband connection so mag yar abdina miyam si अखोयगी अमोहना येंगबा खोटपगी खुदोंजाबसे मु फंगाबनिना मयामदा हौगिबा कर्फ्यू की नुमितसिंगसिदा करी करी मणिपुर थोकेगे हाबदुगी मतंग दे खोय पुसनजरपनी मा चिदंबरम की वाफम जे मोहना इन कांग्रेस पार्टी दे पुसनजनिंग बसे ngasa कांग्रेस पार्टी दे करी तोवे हाबदु दे लोय हाइग्रे हजि ऑल ओवर नेशनल मीडिया खारगे दा कांग्रेस प्रेसिडेंट दा AICC की प्रेसिडेंट दा हजि मणिपुर की हानागी पार्टी प्रेसिडेंट सिंग मणिपुर की लेजिस्लेचर सिंग अदु मणिपुर की MP यावना चिठी रगा माय मथक एक्शन लौबियो हाइबो फावबा अखोगी मधुगी फेरे फावबो कांग्रेस पार्टी दे लेरे देन मसिगी मतंग दा प्रेस मीट 2 टाइम्स अखोई पांगथोखरे अदुगा मै आई उजरे बट लाइव क्वेश्चन दि मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना एनआई दे पीबो इंटरव्यू में हाइगिबजी मणिपुर दा हौजिक लेरिबा क्राइसिस सिगी मरु हुनखिबसी पी चिदंबरम न हुलनगिबनी हाबनि ममांगदा अदुदा फोटो म पुरा कांदा पुथो कांदा कुकी मिलिटेंट बमादा वेस्ट ओबो कुकी मिलिटेंट सिंगा अखोई सस्पेंशन ऑपरेशन साइड दोना कुकी ऑफन सिंग पुथोरा कांदा नहुन अनोब डिबेट अमम पुरकी मसिगी मतंग सिदा कांग्रेस पार्टी दा इना हंगजनिंग बसे कमाय रेस्पोंड तो बिनि मणिपुर चीफ मिनिस्टर ना थमगिबा याम स्ट्रांग एलिगेशंस पी चिदंबरम मतंग से खोइना यामना सरप्राइजिंग ओइबदि करिनो हारकांदा सिविलियंस तरुक यामना तमथीना मार्सिलेसली अखोई एबडक तौरगा मियोइबगी चटनबिगी वांगमदा अखोई टॉर्चर तौरे हारगा माइना तमथीना हाथिबदुदा मणिपुर की BJP की टॉप ऑफिशियल सिंग अदगी मोस्ट इंपोर्टेंटली मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोई मसक उबो फंगिदे महाकी मफमदगी स्टेटमेंट अमता अखोई ताब फंगिदबने कंडेम तौरखिदे अदगी अमा अमा करिगुंबा अमता तौरखिदे अदुगा all of a sudden अखोई
Honorable Chief Minister na akoi matam kuina manguraba matungda akoi P Chidambaram gi matangda kok thoraga akoi statement ama thorak pa haibase masi hujik oiriba prevailing situation sidadi khara relevant oidabra na khalle miyam na su hena dum loina feel tawrangani aduk tamthiba inhuman oiba adugumba act to the akoi tuminna laisaluraga akoi Chidambaram na maru hulambane na sidaida Congress ta allegation tawbagi di ma matam laiba laibak ki praja misam praja miyam ji ngak senana bagi di matam laiteba akoi adom de attention pi de Congress charge tawnaba Congress blame tawnaba matam lai thawna laina akoi karigumba mata thoiba thodok wathok mayam sigi nungai taba minungsi machet ama phawbagi feeling ude akoi yam thawna laina guts laina Congress ki badnam tawnaba thorak padadi ma yam guts laina thoraeba asine akoi yam shocking part se aduga sidaida tawramiba maru hulambane adu tawrambane hairiba mayam se Manipur ki BJP sarkar amasung Manipur ki Honorable Chief Minister na akoi tawbigadabase if it is against the law aduga karigumba madu Manipur praja miyam gi interest ki wang madane haibase BJP na khang taragadi Congress na adu tawrame haibadu nateba miyam na pamiba miyam na taningi se Congress na tawramiba potto correction tawba karigumba in case hoire khan taragadi madu darkar oeba moina tawrambane haraga akoi gi news reader dauna pau pa dauna akoi ma Congress na tawramba mayam do patho haibinate Congress na tawramba thabak activities mayam do for the past 15 years akoi Congress government ki tam ahungi sarkar na tawramba magi activities mayam do BJP ki chief minister na patho ga layo haibinate ba magi oiba sason ma tawjo haibineba soiramme semdo hena phagat haningba mana improvement oi haningba area leire gon kanane mangonda thingeba asigumba mayam je tawde ado asigumba focus tawgadaba area da amatta tawdana mana sidaida curfew thamjallaga adagi sidaida mi hato aga kham thengna wanaraba masidaida ha ka dana masidaida curfew thamgera thamoigera ban leigera leiroigera mipung khuding makse wabana koi hainingai leitrabaneba phongdok pham khangdabagi level da koi wanarabaneba si yauna waraba tangkak sidaida curfew amu thamjalle aduna hujik mawa longna dadana koi sibadi yadamne na chara hen badi yadamne na miyamse warabane na hujik curfew lereso dukan mayam hangna horise kocha chatnari mayamse masi yaraktaba lengak sason haitraga magi administration da completely fail oire harakanda akoi curfew thamjallaga akoi innocent public mayam sida akoi victim ohen baya bro moi kharana soiraga lengak sason haitraga entire population sida adugi chaina chaitheng pi baya bra ba kaido baino ba akoina madugi awaba saruk ya doise emotional responsibility moral responsibility oina akoi leibaki awaba saruk ya gani Manipur praja amu oina ado mapung oiba thodang se akoina lawgadawri bra ba kainoma hek tawbaga praja da bol langsan badawna praja na hekta moigi mihut sillaga akoina oina lawdori si karigino ba mafam amada thawdo ama thoe akoina lawdri bhaw praja miyam jina lambi sorokta thoaga police ki chai chadri bhaw akoi tear gas chadri bhaw ba sarkar sina tada badawna taweba masi yabra ba adudi sarkar leibe wahan thoksi karino curfew lei si kaido baino karigumba sarkar sina control tawbada waraba karigumba law and order gi adugumba collapse oiba khara leire haiba gi signal ne curfew thammi se curfew toina thamjala isi karigino law and order se repeatedly fail oire haibane government sina maintain tawba ngamdre haibane law and order fail oire isi karigino leibak sida public unrest ama leirak pagineba public unrest si kamdauna akoi masigi solution ji puthokadage haibase akoi ngasigi sarkar sina akoi madom do attention pi deba karigi Chidambaram gi statement akoi unlike BJP Congress party gi de akoi kaidawe Sri P Chidambaram na extra hek magi post ama thagalakpaga akoi kudak to react tawri dune akoi gi di yadabadu yade haidana masi Manipur gi interest sokpa public sentiment da yamna akoi nungai roidaba duguma posak amane haidana kudakta high level committee ama tawre harga AICC president gi thakta tawre harga madu remove tawgadabane madu apologize tawgadabane haidune
असोमदा नतेब फोकस तौदोइसिदि सरकार सिदनेबा अखोइना फोकस तौदोइसिदि सरकार पाइबा नते श्री पी चिदम्बरमना हाइबा वादो सेंसिटिव ओइबा वा ओरगसो अखोइ अदोमदा फोकस तौगिरोइसेबा ngakhtangdi state sigi mai cha iba mai ja hana muthatna bar somda oina attention pi seba aduna siguma mayam se natte khwai maru oiridi miyoi taruk haliba aduda akhoi mamang da thokiba incident amagi adugi revenge ne adugi retaliation ne hairiba BJP gi adugi sarkar da yaumin nariba adugumba legislature do anti national oiba magi adugumba statement yamna strong oiba akhoi yam sensitive oiba adugumba akhoi gi extreme oiba communal tone season naraga akhoi communal incitement ama piriba chaiba mai sida hena akhoi gi ghi haijan badongna tawriba adugumba legislature do magi mafamda honorable chief minister na karamba makhalgi notice thagrage kari action launa naba akhoi sem sarabage ba akhoi masi khangde ba asigumba attention pigadaba mana focus tawgadaba area dana ignore tawraga sideline tawra thamba kaisu nataba unnecessary things haige amaromda for such a nothing adugumba dana akhoi keno tawraga adomda yamna focus piraga magi real issue sina akhoi suppress tawnaba hotnari si kari ginoba hujiki hairiba statement dubu akhoi na tarai loba yabraba legislature amanabu leiba ngakani haidana sarkar sida yauriba legislature amanabu mi halido akoi laman khumine haibusibu hekta yabraba mase asigumba sida sarkar sina tumina leisalise masi hana akoi praja miyamna so tongan bo organization mipung khudimuk na so question tawgadabne teba forget about the statement of that P Chidambaram darkar oise akoi sarkar da question tawbasine ba huje sarkar da question di tawdieba सरकार से कनखलगा ngakhatlaga सरकार की भार से अखोइना पुरगा लेरोइ से हाइबने सरकार मथौ तोहन से सरकार की भार पुसनु प्रजा न प्रजा ओइना लेसे प्रजा की भार से सरकार की भार से प्रजा न हेक पुबीद बदौन तौरिएबा असिगुम से तौद्रकांदा सरकार से मिकअप थोअलगा मथौ तौहलकांदा यादे हाबदु खंगलकांदा केनो तौगदबने कइदोबै कर्फ्यू थमदोइनो कर्फ्यू थमिसि कइदौनबनो जिरी द इरांग थोए थोइबा इरांगदुदगी प्रजा मियामजी खोइसाउनरबा प्रजा मियामजी इहो होरकपा तारे लैबाकसि मई चाकपा तारे हाइबदगी मदु तौरक्तनबगी मदु कंट्रोल तौनबा नमधबा यानबा पब्लिक की वॉइस तो सप्रेस तौबा यानबगी दमक्तनेबा कर्फ्यू थमजलिसि मसि याब्रबा कर्फ्यू थमिसिबु लान लोइसनबगी पार्ट अमरने हुजी थोइबा इरांगसे कर्फ्यू सिना मरम ओइरकांदा अखोइ सोल्यूशन पुरकपगीदा पार्ट अमा ओइगद्राबा सुंगोइ ओइरोयबा स्वाइसिदा कर्फ्यू थमजलगा हेक्ता लान लोइरद्राबा सिदी कर्फ्यू थमजलिसिदी कैदौनबनो चीफ मिनिस्टर की बंगलो सीएम की ऑफिस मागी मयुम एमएलए मिनिस्टर की मयुम सिंगदो अखोइ प्रजा मियाम लागा अटैक तौरपसिदगी कन्ननबा मियाम थोरकपा यादनबा मियाम जे ग्रुप त तिनबा यादनबा मखोइगी मयुम मकै मखोइगी लन थुमदो ngaknanabagi damaktaneba कर्फ्यू थमिसे लान सिगी सोल्यूशन पुरकनबगी पार्ट अमा सुंगत नतेबा aduna moina makoi gi mayum makai ngak ningi badumaina soan ningdri baduaina manipur praja miyam jigi ut onma makai yum mai thalami bayam se maduda adumaina ngak pi sen bibo oram magadi ngasi sumaina wahal loidabane asigumba area sida ekoi naina se asigumba area sida ekoi attention pi se ba sarkar sida pressure tau se haraga government ki shadow dawna loina leina dia roiba government ki image dawna leire मोगी स्पोक्सपर्सन दौना लोइना लेनारे मियाम से सरकार दा सावगनी सरकार दा चैगनी सरकार दा प्रेशर पीनी मखोइ मथौ तौहनगनी मखोइ से हेन एक्टिवेट तौहले हारगा यामना अखोइना कैटलिस्ट अमा ओइना तौरे हारकाना मखोइ से मथौ से यांजन हनबा तौगदबने हाइबसे अखोइ लोइना कावरेबा हाइनरकपा दौना तौरेबा लान से कुइमलक्तना अवाबसे खांगबा हाइजलकपा दौना तौरेबा मणिपुर प्रजा मियाम से मसे लान सेना सुम मखा सांगधर इगै लान सेना सुम कुइसल्ला इगै अखोइ मणिपुर मैतै मचा मसेन हाइबा तारे वैली द लैरिबा अखोइ मसेन जो हेन नोंगी नाकपाक तारकनिएबा हुजिक यूनिटी फजना डिसइंटीग्रेट तौबा हौरे अखोइ मसेन खक्तदा हुजिक तोखाइ नाकपाक तानबा हौरे मसी करिगिनो लानसिना सुम कुइसल्लकपदगिनेबा मसीनेबा बीजेपी ना पामेदे मोइना पामीबा थमक्तुमक हुजिक तारेबा अदु ताहन्नब सिनबदो हुजिक प्रजा अखोइना अदुम सरकार सिदा nganmandadana क्वेश्चन तौमंददना अदु मांगदा तारेबा अदु तारदी मोगी हिडन एजेंडा मोइना करिगुम्बा खरा तौगे खल्लगा मरक्ता लैरमिबा मोगी हिडन मोटिव्स तो मधु
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯗꯨ ꯑꯦꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯍꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ओके अदाबी क्वेश्चन दंग जाओगे हाउस की ओइना एकोई पावरला हॉकेट थमकी वाफम से यामना हाबे तारे मियाम द अगक फगना खोशाउन हनबा अमदि नुंगाई हंदबा वाफम सिंग ओइरि है इट्स अ वेरी शॉकिंग स्टेटमेंट coming out all the way from एकोई बीजेपी के लेजिस्लेचर अमदगी मजी यामना ह्यूमन की एम्पैथी दु मचेर मते याउदना फोंगदोकपा हाबे तारे अदुम वाफम को ओइरि मतंग सिदा कांग्रेस पार्टी की मेन डिमांड से कई हाय तारे पोलरना पीरी स्टेटमेंट से मतंग द कई तो हनिगे कांग्रेस पार्टी ना अखोई गिदी कांग्रेस पार्टी की स्टैंड याम क्लियर ओय ममांगदगी हौबदगी सिंस डे 1 दगी अखोई हाइजरकपने at any cost anyhow at any extent ta अखोई Manipur disintegrate taunanaba amasung Manipur gi peace and communal harmony sida disturbance pirakpa makhal amatagi maybe internal or external threat or force amata अखोई tolerate tawroi madu yaroi Manipur gi apunba saktam Manipur gi territorial integrity Manipur gi अखोई amata oina nungsi chana na hingminnabagi wakhalon asigumba da koi mangjin tharaga chatpa adugumba asigumba ideas and ideology sida thajaraga chatpa party amanena makoina haira isidi masi makhata na mayam amsu haira kiniye masi haihalloge masi tawhalloge hai taragadi laibak thugai bada yauriba makoi tara dugi mathakta Manipur gi BJP gi party president nasu honorable chief minister nasu magi cabinet minister su yauribanina Manipur gi speaker na so akhoi lokhatpam thokba tongan ba magi own capacity da for the welfare of the state for the larger interest of the people akhoi lawba yare nan hana mana action ka ama kari gi lawde adu lawda badagi kankhat laga yai mata gum thamak badagi mana tawning ba tawhanba mana haining ba phongdok ning ba wafam sing from time to time phongdok ga la an badu da kari gum ba ayet ba apan ba akhoi amata restricted oiba area amta pidabadagi sarkar sina moibu kankhatlaga thambadagi moi sum law chawkhala inatraba adu kai precisely amta have aduna ne khoina haijari se sarkar gi side tagi honorable chief minister na magi cabinet minister na karigumba if they are doing something against the state for the welfare of the people dagi against the chataraba unity and integrity of the state ki against the chatlagadi madu action law honorable chief minister gi maikai dagi Manipur gi honorable speaker na akhoi party gi legislature sing sina law gi wang ma thabak tawrak pataragadi madu action law haibane party ama oina su BJP state unit ki party president na lawbam thokpa action du law haibane huji phawa law do dana leiri si kari gi no sine akhoi congress party this is a big question from congress party ai mathang jo oza mai bonda mulak sege oza ai print ki ai khara question khara leire oza aduna ai khara tena khombiro handakti ai question khara yam hangjage oza da akhoi the print ki akhoi gi news article ma ngai dokthok sabase print interview ma lawe Manipur gi hanagi former governor of Manipur Anusha Uike haba tare handaki irang sida miyam gi sympathy am win tawkiba aduga Manipuri miyam ni yamna appreciate tawkiba governor ama ni haiba tai yamna mana handaki irang sida magi empathy amadi sympathy sim yam go amdangna phongdo umba wafam yam magi adun maram or miyam ni yam dong sigi ma se mangna print the phongdo ko wafam it's an explosive statement haiba tare especially when it comes from a former governor of Manipur mana haiba je prime minister gi office ta aina hanjin request kaya rak hanna tawjai amasung Manipur gi CSO mayam amana hanjin mahakpu Manipur da lakpina ba hanjin request awrajo mana sungak lakide kari no khangde ai susine mana haibase ado ai ngai hai mana haibase prime minister na ngasi phawo Manipur da chatabase kari no haibase and in some article news article mamang da the way gi news article mata phongdo ki bada because of this statement have that mamang da chapmana na prime minister da ina lakna ba haijabani edu lakti haibagi matang si makna national news ki interview ma da phongdu ubana maram orakanda mahaki governor ki post se cost of kiba mal hai dena mamang da phongdu kiba phawlai adu ngang interview da mahang da phongdu iba wafam ze central government must restore the trust public ki trust ya magan restore tawdobani adu prime minister office ta hanjin mana request tawgi mana governor oiring matam da adu prime minister lakhi de kari no khangde sin kari havin masi ko ni ya base sahi tha ni paming da khoi Manipur param punamakna prime minister bu masi Manipur la piu hai aduga Manipur gi issue si wahi amak su haibi haningi masi khoi na ubadi mana ji mayam gi pressure
aduga government ki pressure aduga government de pressure pi de rakhang de adugo miyang di pressure pi re aduga honorable governor su pressure pi re masi leiba issue asigi damakta kanna masi kano honorable prime minister da hajabam tamda hoifa wa ngang bidaba issue asigi matangda peace ki su ngang daba habasi honorable kanana akhoi governor have pau tabidre na hairoji aduidi masi akhoi sum yengbada akhoi yeng yabadi ko akhoi gi lambiya chumlambiya adubu akhoi ujabadi kaygum masi issue asigi prime minister gi knowledge yawaga chatharaba yakpa issue ermagadi conflict relibasi honorable prime minister gi office or honorable prime minister home minister gi understanding makada leim de bidi do mian ubadi le bidi gi mo understanding how de gi government kono gi prime minister ga home minister ga masi khangnaga tawkhiba issue thodok thokpa asida makhoi understanding hana leraga thohalakpa issue malakpa adudigi ni mana laktaba aduga mana nganglaktaba haibasi miyamna adudi moina tawani hanadi salokhra mutungda thokpa issue nina moina huji pharakta loisinba moigi thajaba maka kanogi moi pandamama mi khangdaba secret oiba agenda amakaki adugi malakpa yo madugi degree yo ripaudi ma wangangtaba ke mo understanding lem do batadi nahandige di masi athuom tam rusilo haipusi yaba amal lem lak muni khalle mamdi community ani khaki conflict le divasida honorable prime minister na aduga home minister na concern oriba state asigi honorable chief minister na lead toriba government asida nakoi athuom damsi loisilu hana hailaktaba aduga government of Manipur nasu prime minister da home minister da open oina masi susi loisinna damakta pressure pi da bra pi da sina aduga hailaktaba siga adudi baba ani gi marta kai leirabno habido koina question to phon thoi mamdi ekoi yamna ikai khunarba Manipur gi governor masa maknaso high levelina adudi hani governor na high levelina masida khoina kai damakta masi khoina yengmi yaba mukhak aina mta thamyagi asi issue si yamna serious oi ade masi gi governor Manipur da hojik leiba thata ni pan chang ofau haibo wahi amakhakta kuki do orusu su da orusu sugi misingdo jike hariba chathariba mihat mipunda chathariba aduga khusukhurai hena paraga leriba innocent singde attack toba khopa punamak toriba myam sidi akhoi India gi central government asu state government asu asi yafam thoktin lowi kukido asu aduga leriba khoi sinau Meitei gi group lo orasu hariba illegal oiba aduga mi chathaba mi tawiya da constitution ni makhada ek makhagi wangmada chathariba Meitei oisnu atoba jati oisnu koki oisnu masida tofam thokpa masigi irang isi laksin nabagi namakta hojik phau government gi mathau pai biriba central ne do munena law and order the state subject oibnina masida hariba government sina kaigino do hojik masi issue mi sira phau aduga hatna phau state forcing kakai sinari state forcing kana control tori state force na ke sigi demakta mission basing sigi kamhan action state force na kamhan phau hojik chathari hojik hariba state central force to khoba hoji jiri je thoki ba myam adu hoji state force na kamai na chathari adu cabinet na disaloga kamai na mo coming option kai to de asi central na ngai ba da kaw ide wa immediately act to the state force singsi sin na ga bani haiba ai thamjaning heba aduga ani shubra hoji ki haiba hoji ki issue asida hoji ki aini di khwai chingna basidi hoji leiba issue tho isi sen mami wani ko exactly natte subject to the correction state the asukabek Manipur da India da thok riba
aduga India manung state to the talk about foreigners involved to hariba aduga terrorism la aga state indigenous oriba Meitei Manipur asi thukai na big demakta mak MLA ta muksu opali ona Torokans the power kanana central government so loro nang moi emerging that XLO party gi line su yade ek constitution su yade Manipur state ki algan su yade adu XLO hana central su harak taba adu state government su madu moi ta da lo ya ba le ba phao XLO ya ba phao speaker na lo ya ra phao or was tim sana ha jesu speaker na photo ge to bi ya ra asi phao kai su to hundana sum thamba adu ekhu ge against su ngang phao to da ba di asai in ha do central government gi hidden agenda yaurabra okay hai chinai aduga hojiki pararam matung ai katang hatam pararam da hojikuna arorol tim sen su hai khre athu madam da mo thidok na ba coming operation chatana ba masikan kana chaptan exceloni hare adu thi jo su yare opali thore ba pararam na ekuna masigi raman khumani hakre adu thi bine da ka hoidre ma king pin oire ba ma bu pha kan da atoba phani da ka hoidre ma pha kan da ma bu pha kan da hadi ba missing involvement to ba sport ta kidnap to missing do hadi poriran na thabani lobu yare adu di mukhoi poren pha kan ma king pin oire bani na masana law thoe no thi do su yare ai khoina ma bu raman singh bani mukhoi raman singh bani hai ga bani pa se hoi honorable government ki dumak ta masim thukta cabinet disel amaloga atun tamda ena sinaba da ka wodi phana ba mabu si pharaga pur ka bani madu gi action se government na ta senga Manipur kan pa ma di issue se masi government yaude central yaude state government yaude conflict ani se thori se ko yaude haji athum da phaba changi aduga Kanugi state force na masi power na order makak home minister ligi thoraga athum dan Imphal puro ma conflict ma king pilore na ma bu phana ba seloga di masi government central government state government se thamoi senge Manipur conflict da mogi hidden agenda yaur moro in lo yai ke ko masi pha da ta ga di hidden agenda le bribe do pajamiam Manipur pajamiam na le ba Manipur nu si jaba punak public punak na masi ekhoi central chingnari ba state government chingnari ba punak ase masi Fadi ko ore na lawe na ai thamjage okay yamna ikoi yamna strong and very powerful statement ni ikoi oza phomai dagi phungdori bo hongje oza da yam te na question kare dang lak choge oza da lak chaning ba moi bo wang jing ji mamang da ikoi ki yamna laibak thi bai ta very unfortunate aduga and condemnable haiba dare mayam loi da condemn to nagi basi ikoi ki mamang da naked parrot ki oiba yamna loser da ba thong amak thoki bajini masi mak yam phajada ba thoduk nai da mayam all white loi condemn to we but when it comes to hanaki innocent soul taru khaktang nupi ahum amsung angang ahum bu mihathina in a terror act maram karim da laitaba that have nothing to do with hojik lei conflict si karim mai leina se tabe icham chamba angang macha maron phabu thoktriba yauna miyoi taruk se yamna tamthiba mongda brutally moise slaughter tawraba matungda masigi matang none of the central leaders including the home minister including the prime minister hojik phabu wafam amata phungdorok pa leitri aduga public condemnation ama phabu torok pa leitri masi matang de oja kai ai tek tarun thamge masi khoige date 3 November sila moge jike phi thongdana alu pi bacha ni puri habegi da honorable prime minister house the for condemn to ki aduga honorable home minister to ki the Manipur para punak da madu India gi intellectual myam su aduga maroina BJP government su condemn to ki adugo maduna ha business tiko moya ji Manipur da sit to ki ba phi thongdana pubagi chap chaba sin moya adu khak condemn to adu state atop su masigi issue na tabda phi thongnaga bazar puraga mimyan na kaw zum khongpang na kaw ba phu ko pukhibagi state atop su leikibni ko adubu maduda asuki matik
Manipur Smite Toba Kopana Masigi Minda Nupi and Nikaki P Tomba Puki and P Tom and then a Puki have to give the Mokta Akui Yamna Manipur Huntana Yamna State Central Party Prime Minister, even Prime Minister Nepal, Yam Huntana Kuibu can you give meaning she later Azuka Towitaba Tokiba Miama Towitaba me Manatoba Swan Toki and Yam Huntana Hanki Adobo Kai the Moktan see people's Manipur Pazak in the other Towitaba Sahedo 8 months cut Oriba Adu kidnap Toraga Paraga Hatpada Ma Honorable Prime Minister Wangang de condemned of de Adua Home Secretary condemned of de Governor Manipur Excelori Asina Tapodi Prime Minister Namta example Piga 100 can UP the Jansi Hospital Jansi Rani Hospital the Angankra Maisha Sikhi Adudi Mai Sharaga Siki, Sora Siki, never. Adubo, Madudi Mana condemn Padanto, Prime Minister. Adubo, Hojiki, Kanga, Paraga, Kinep, Hatbagi, why am Pang talk to Bibles the equipment Purpasa, Punamakna, Pindana, the Sting River, Punamaxi, long gate from Pongokpa, Summa Mansilapa, Malapa, Adudi, Mukoina, how Nimbagi Monda, how Lapa, Mansilapa, Manibinico, Tower Moina, Towan the Budia, Pazamiam, Mansilapa, Manipugito from Topamiam, High the Bagita Makta, I say Honorable Prime Manawina, Mr. Maikaina, the Vida, Achumbada, late Laga, Masiki, conflict, say, Lucingi Hagati, Wahai, Jupo, 18 months, Surapa, Nang the wives. Nungi Wakalun Kay later, but no, I have to Manipur Paza, Pumana, hung from Toki and I come to Okay, Yamnoise, I Matansi, Ozatum Zadam Laxage, Ozatum Zadalaxing was a hookiver, a quickie Tangdarg and Nipan, Numitsida, a quickie Manipuri state ruling MLA Mayang over Mipam Pungi, Mipam Sida, Apunbe MLA Kungatarukna Yarakanda, including Chief Minister, the Minister Singh Yarakanda, Ikogi Tonganba, MLA, Karamana Moki, medical ground, Suti Loba, MLA Taraga Matoina, the Michigan from Yaukidaba, Adoga Yauriba, Mipam, the Yauriba, MLA Singh Apunba, resolution Oina, point Nipan, the resolution Sing Loki. High river resolution Sing Asi. Public tagi am kana demand over the MLA Yankagi Firep, I the name kana demand of Kibani. Harry MLA Yankagi Firep, Tagi and a Maru was the government Firep to me, as a Congress Party in Harry. Ruling MLA Mayamgi Firep, Oina, point Nipan the Lautoki was a civil society Mayamna Maduda Pen the Pondokiba, Amazon, a pen of Pondokiba Mayama Lake, Laxaning with the Oza, Matang Sida Handak Manipugi. MLA ruling MLA sing the low kiba Makoye Firepse, see cam significant oil, Massima, Hosic Lady Manipugi, Miam the Taliba demand, Amadiam, Ihosiga, Miam the Pamiba, Pandamayam, the Chapsana Mapum Panama, the reflector will be very happening. Masigi Matanga, a queen queen game with that. I could just go confused of the pot Karlay, Karino Manipur the Torsion. I could repeat home the Ani Habitarico, Madu Matamada Amna Hanba Iran Jahula Pumatamdani, Ado Quina video clipping the young Matamda. What Yam no idea. Lonamanga, Ado Hippo to put the Lonama condemned away a quick mana by Beyond the Piggy Lupsing on the Manipurgi, Mio had a Tampaki go, Meitei have Tarik, and I will mount on Namatu, Sumbani. Natragani am saw the guitar with Benica, and say, Polilanico, we at the Gilaman Company, I have a con talk to. I could talk about talk take. I do more than Madu, and it's a hijab. Media have to come to more international media season, I'm a season. Simine, a Prime Minister, Natragana, Home Minister, Natragama Sig, Machin to number Matam, like pressure, I'm sung. When I see the labor, say, a quiz Yamakak, a quiz Tina go. Kuji Ninto Pan, Big Hina PM Lane, Tabak Mayam, the woman, Lotok, Jagadonica, Highway, Wakels, Equidos, labor. Democracy that quick Perzaki, boys Yamatok, I have said, quick, don't talk of labor. At 100 Moina Tori, Moina do to woman that Chief Justice the Ukalidudi. There's not so much the case locally. 100 Matanja Torava.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯕꯨ ꯂꯤꯆꯤꯡꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯔꯨꯂꯤꯡꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡꯁꯤ ꯁꯧꯒꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟ CRP ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯀꯣ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏ 13 ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯤꯂꯤꯡꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯔꯅꯤ CRPꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈꯤꯁꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥ ꯃꯤꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯄꯥꯎꯂꯤꯂꯥꯟꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅꯀꯣ ꯋꯥꯌꯔꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯦꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯖꯗꯕꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯆꯪꯍꯟꯕꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯅꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯗꯅꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯌꯧꯅ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯉꯥ ꯂꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯅ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ हाइगद्रा रूलिंग पार्टी हाइगद्रा लेजिस्लेचर पार्ट कनगी MLA सिंगसिना लौबदी लौजसनु को लौजसनु मखोइगिदो ngसाइगी को थबो ओनसु पांगथोकबो ओसनु मखोइदा अखोइना डिपेंड तौगद्रा मोइसि था 35 थबक तौदे खंगाबने अदु नत्रगना भोगिदे मखोइगी कुकीगी सिंगिदे मखोइगी MLA 13 जी चोंथोरगा मोइगी पीपल जी लीड तौरेबा अदमा तौगना अखोइगी पीपल सिंगसे अखोइगी लैरिबा MLA सिंगसिना थोकलो नखोइ अखोइगी लीड तौबियो हाइदना अखोइगी अपामबदो अदुराबा अइ मसि खंगिंगम लेबा अदु दागदि फरेबा होजि MLA ओरि सिंगसे थोबिरो को अखोइगी प्रजा सिंगसे लीड तौबिरो एजिटेशन से लीड तौबिरो अखोइगी होजिगी कुकीगे थेंगरिबा लानसे लीड तौबिरो हाइतारगना अखोइ हाइरसे अदो अदोदसु मखोइदा अखोइ अमता हाइत्रे को अखोइना अखोइ लीडर ओइना खनगिरबनी हाइद्रा मखोइगिसु ITF लेदी कोतु लेदी MLA 13 दि मथक मतंग मोइ लेयर तो मोइ चंगसिल लेबा माइ तौगना अखोइ थेंगरब्रा अदना होजि याम समनाबद लान कामनदिगि मतंगना अखोइगी ओइबा अखोइगी लानबन हाइगद्रा नत्रगा अखोइगी लाननी हाइगद्रा मसि सेमम चंगे कमाइना हेक्ता अखोइगी मीना अदुयामना सिस्टेमेटिकली लान अमा तरकवा मितेगी मतकता लान तरकवा अखोइ मुथना होनरकवा मतमसिदा अखोइ सोखोम खोमगा nga gi तौसिना थेंगबा यानि का खल्लिब्रा अखोइ अदुगे अतोपा तौनिगे नतजे प्रिसाइज ओइना हाइबा तारे ओजाना होजि हाइदविरि बसिदा अखोइगी रूलिंग द का ताइनबई मुहूर्ता अखोइगी अतोपा पॉलिटिकल पार्टी सिंगदसु दायित्व लै हाइबसे करी नो तौनिगे से पार्टिकुलर के के समना अखोइ कोर्ट यबरा सुप्रीम कोर्ट अखोइ थांगलाबा सिगुंबा अखोइ तौरे हाइबसे वॉइस पिबिराब्रा अदु नत्रगना इंटरनेशनल मीडिया से कौरगा अखोइ हाइग्रबा अखोइ सिदसु तौरे को अखोइगी से लोकल मीडिया द खरा तौरे वेयर कौबिरब्रा नत्रगना करम थापर कौबिरब्रा अफा अफा चैनल सिंग कौबे NDTV कौबिरब्रा अदु द पीरब्रा अखोइगी स्टेटमेंट मयाम से होय साइड सुम तौसनबने यारे मी इदे आदि तौरकपनेबा तसेना ता दे नाम गी सिदंबरम गिसे आइदि खुजावंगने खलेबा मरमदि कइनो द मखोइना मी तरुक से हालुरबने याम साथिरबनिना अखोइ मितेगी सेंटिमेंट खंगमनि नको अखोइना साबो यागदो पोद मै कना खनि मोइदि पैसा याम पाइबनि सिदंबरम द सिंग तंग हाइबिउ अखोइ पैसा सु पिगे हारमदि अदु करिगे थिजनिंगा करि मसाक कइनो लैहोइदोनो अदुदा मंदगनो मै इनटाम ngana na ju tholais de manipur gi chahi amagi ko 35000 crore gi budget ne habra to mkhoi de more than ko 64000 crore gi mkhoi gi kano economy lai rabani hari ne ji moi drug economics na ngana na kano atoba tholko matam da khoi je war jo noi dore orak pa ai intel report lai rabani ngana na gi pot se khoi gi drug cartel gi khut yaw hari ni amna lurba sam chatrba matam sida ngai khoi gi kano praja sing da khara कने इंथोगा तवसनि याब्रा बा दुके कर्फ्यू हा दागदि अदि कर्फ्यू से अमेन साथीनो थमनि ने ममदि कइनो द ngरang नान तौरिबो पोतुदा करिगनो एमएलए gi मेन संग लुट तौरिबो इकाय जत्रो कुबी gi ममांग खै काय द्राबा एमएलए gi युमदो मयाम सावद्र मै थादो के कजु कायदे मी इमुन मनुं संग चाखुम द संगना मी gi फमु द संगना कइ पोचे कजु हुरालिनो अखोइ जु हुराम बजाति रो सिबु इंटरनेशनल मीडिया दा यौग्र कांदा अदुसु को अखोइगी मी हालंबा को
angang hatlamba nupi hatlamba aduju ko ya tina hatlamba gi sagi ko madugi reaction ni haidana mi gi mayum da sanga go mi gi mapot mase relief camp da pina na ba mapot mase mafam manang da kang adudi akoi society kari stage da legi ba masi thingna na man curfew harje aduna ba je curfew thambi ta gadi phajana impose obi haje adugo nahan gi do no footage loi le rongane CCTV footage da ne ko sagi loot to mi sing di khudak da bhabi oba kadi phadri no kadi phata bu ba do kari gi asukam sang kari internet thing na ba angan sing perkai oksel ka dore kani CBSE gi routine pi ba hogre adi board ki so koiram ma subject like the moment the net ki kemangam na darkar le ko khangam na tra ba kari no ba ko ne tawri se aduna masle se chaitok chaisin tawgi mo ta ai sai ne ruling fail oi ji khangab ne ruling fail oi bi se MLA sing sa khon haning mati ko akhoi ni pingwal ke mitem di no taning de na khoi ge ma ne taw ha na ti tho no you let the people no ngam do ta ti tho lo ko moi resign taw da hoi taw no yai ko moi gi resign taw ngam da ba yai ba adu bo hojik lei ni ba kanu ga sida ko akhoi gi sum wa akhoi tonga ba state na ma lo de hojik akhoi government je thabak taw na tra ga de akhoi sum ba am taw da ne da ai de hanjana jana ai jabu do matam ma da congress na yam lam hen matam da paung ni pam sa na chong thoro ga na tro government atopam pan gi do adu ma gi gat lei ba se kanam yaw tra ba hojik okay oza ai oza ba hajum ko oza na muklak se ke ko ai oza na thabi wo phum ji amna chau chau bo hang mayam hangra ni na ai respond to no bi congress san sam pe ke oza na muklak se ke congress party da in lak se ning ba se maru be take we hum ri dang ai oza gi de lokot chake number 1 ruling party da sum tai na ba gi thabak se government khak te responsibility na te ate political party mayam gi responsibility lei maru ina media gi matang da aduga judiciary da supreme court ka ide case to bi matang sida kai ke role lower ge heba question number 1 mathang da even अखोगी अदर साइड सिना याम कन्ना प्रिपरेशन याम कन बनिना हंदकी लेरिबा यामना मखोगी इमेज याम सोकदोबा एरिया मा हंदकी मतंग सिदा अंगांग अहुम अमसु नुपी अहुम बु यामना टेरर एक अमा हातोखि बसिना मरम वर कांदा मसि थेंगनबा चिदंबरम जे ब्राइब तरो मफु या हेबगी ओफम जे चिदंबरम हाबे जे कांग्रेस की यामना सीनियर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर नि अदु द कांग्रेस पार्टी की लीडर नो द ब्राइब तरो बया हेबगी मसि की ओफम स्पेकुलेशन जेमा अहुम सुबदा अखोगी हंदकी मियाम खुशाउनरबा मियाम सिंगना MLA मियाम की युमदा थोमजन खिबगी मतंग सी मसिदा अखोगी मणिपुर की लेबा फजगरबा अखोगी सोसाइटी सिदगी लेबा मोरालिटी दे याम चाउना तायोनबा पोट मोइना करिगी लुट तौब खोटपगी ओबा याम फजदबा मसक म ओयहंगे हाबा सि वफम होम रिसिदा कमाई रेक तौबी खोइना येंग बयाबसे रूलिंग दा खक्ता ताइनदबगी वाफम नते सरकार से पाइगदब ओरगना पाइरो पाइरोदब ओरगना तोक्थो फागी फरांग दौना तौर लेबे यारोयबा ngamaga palo ngamdra tu oba resign to oba honorable chief minister hek ma sindu okanda na manipur gi honorable chief minister se hek ma remove or replace tawr kanda na hangi ba question mayam si gi answer loina mathang thang thorakani loin thorakani ai khoi na ga haigadam nate BJP masana ne mathang answer loin pijar ani moi masen moi manung dagi aduna sigumba karigi सरकार हम लेरगबु सरकार न कइदोबे मथौ तौरोइदोइनो कांग्रेस पार्टी सी CSO नते स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन नते अखोय लेकाय की क्लब नते पॉलिटिकल पार्टी अमने नेशनल पार्टी अमा लवम थोकपा दायित्व अमा कयाम लौरी मंगा खक लेजबा पॉलिटिकल पार्टी MLA मंगा खक लेबा कांग्रेस पार्टी सिना मेगी तांग अहुम दगिना हेक इरांग से हौरकपदगिना गवर्नर दा इहान हाना थोमजल्लगा मेमोरेंडम पिछनदना इरांग से लाक्सन बियोना हाइगबदो कांग्रेस पार्टी ने हंदकी रिसेंट जिरिबाम की अदुगुंबा इनह्यूमन ओइबा अदुगुंबा अखोयगी इंसिडेंट टुदा अखोय इहान हाना अखोय एनी हाउ एट एनी कॉस्ट अखोय रेस्क्यू तौबियो हाइदना अखोय अंगंबा लेवल दा होटनाबियो हाइदना अखोय वॉइस रेस तौगिबा अदुगा कना कना हुएवर मदुदा इन्वॉल्व तौरिबा मी म्याम दुनसो मियोय बगी मिनुंगसिगी येंगा अमा अमगी नतना ऑनरेबल CLP लीडर ना नखोय खुलाई पाइबा मसे नोय अंगंबा लांथेंगनरगा बैटल फील्ड नोय अमना अमा कइनो तौनबदुना वाफम अमा ओइग्रे इचम चंबा खुलाई पाइजदबा मखोयगुंबा अदुगुंबा इनोसेंट सिविलियन दो अदुददी अदुमाइना तौगनो हाइबसे मणिपुर की कांग्रेस की अखोय प्रेस मीट ता फजना हाइग्रबनेबा अदगी एवरी इंसिडेंट सीरीज ऑफ इंसिडेंट अखोय मेगी तांग अहुमदगी हौरगा ngasi बाव थोरा इबसिदा
Prime Minister unanabane khangde, Home Minister unanabane khangde, Lanzilo sananabane khangde, all political party ki delegation chatse, natraga Manipur all political party ki mifam kaubio, haidana aikoi jo matam sigi oiba aikoi issue mayam se, center da chatna Congress ki central leadership mayam ga AICC da press meet tawdana, national media mayam amade expose tawdana la isineba. Masi opposition party amoina aikoi ki side da gidi tawbam thokpa more than what we can aikoi tawrabra haidana aikoi khalleba. Ado mapung oiriba sarkar se na sungtaw tawroidabo oitargadi aikoi sarkar da khakta taina se haibanate yes aikoi so aikoi gi angamba tawgadabane praja amoina so aikoi gi ngamjaba tawgadabane political party amoina so tongan ba leiriba political party khudingmak china so magi angamba contribution pire harakanda mateng pangsallaga sarkar sida hena mathona hapkadabane chumme adune aikoi na tawra la ise ngasi bhawbada aduda all political party mifam ko haiba yadraba so luraba sensitive oiba issue sida karigi moigi ruling party gi MLA khakta kauriba mifam duda cabinet mifam junate ruling party gi khakta kaino tawre legislature mayam gi ama kausalle sida unity leina akoi amato oina punjalaga thabak tawse di machinda di TV da khabar da di haiba to khai tari sidi BJP sina neba adum to khai tari se Congress party na nateba aikoi di punje na tung injage noina tawje haibado leibaki yai phanaba oiragadi tawjage aikoi tung illage noi lit tawro hairabaneba adu yade asigumba amata kaino tawde aduna maru oiba sarkar si completely fail oire karigumba amta tawba ngamjadana leire aikoi miyamna khangabane di haiba fail oiraba sarkar sibu sum thamjanba yabraba adoi tarde fail oire hai targadi mathau tawgadaba fail oidaba ahingba sarkar ama akoi mathau tohanba mathau tadabraba fail oire sarkar soire di haiba asoiba dudi semdokpa yadaba lead tawriba fail oiraba sarkar sibu lead tawriba mi sibuna adum thamjanba magi matuna ma sokpana yadaba aduga kainoba khoin tawdoise aikoi mayam si pulap chatlaga khutta khulai pairaga chingya tamyada nongmei kapnaraga angam hatoknardo mangaireba aduna sideda ina laksage ahan bagi response kitang tena damagim na pibiragadi ai mathang musu laksaga doinina adugi chidamram gi ofam aduga aikoi ki MLA singi mayum da chatlaga lut tawe habagi ofam sing kari habini Sri P Chidambaram gi statement se masida akoi gi BJP sarkar na lokhatning ba action do aikoi moi gi side tagi adum prepare to bijasno aikoi gi oina di Congress party gi side tagi aikoi gi di tawham thokpa ma adu soikhre haigadabani apologize tawgadabani adagi masigi post to akoi kakthadgadabani yam sensitive oiba issue ne haidana akoi di at the very moment at the very instant akoi gi Congress ki top leadership including former chief minister yaure haraga AICC gi president Sri Malik Arjun Kharge ga tawre haraga punna pressure tawra duneba aikoi gi di angamba level da here and there now and then akoi di kari kadai wai da horige kaidorige isagi party gi asoiba si jo akoi kan khalaga thamde sida khabar da ngasi chauna si yauri sine asiguma mayam se akoi kaino taweba aduna Sri P Chidambaram gi statement do lairieba election mamang da BJP na kuki militant sing da in terms of hundreds and hundreds of crore pisalaga noigi political solution purakani noigi mateng pangani na haiga vote khomni ba BJP party se Sinabu leba kayam nungsiram doino sinabu kayam Manipur gi aphaba thabak tawram doino siwai su oina question tawgodamne P Chidambaram gi statement do akoi adugi su matang chana naina se akoi party gi side su lokhatpham thokba thabak lokhatli BJP na su lokhatning ba thabak to moi side moi initiative lawjasano okay main oiribadi MLA gi mata MLA gi yum da changa ga hata hokibi ho miyam na thomjan gi ba yum mai thagi ba masigi matang miyam sida akoi gi inchida de kari happening karam mole asina ne irang kuisalla igai leibak sida aphaba oiro oi haise Irang na sum kuisalla adi uhaidaba tawhaidaba tahidaba thabak mayam tawrakani adubu hoi tawhaidaba yengbada nungaitaba phattaba thabak leibak macha tadabadi at any situation at any cost koi madu avoid tawgadabani adugumbadi tawroidabani koi yamna responsible citizen ama oina adu puna maksigi haurak phamdi BJP na loina maru hullaga miyam je restless ohallaga unrest ohallaga khoirang khoisauna hallaga mi je yum dagi chingthok aga moina angao phai semane ba BJP na generations and generations to come sigi future generation se hujik hingi ba khoi se present generation si khak natana khoi gi future generation ba yauna BJP sina tumna manghal laga khoi je torture tawraga ne ba ngasi thammi okay ai mathang si oza ton sa mugak se ge oza da laksening ma se oza mamang gi khoi gi maroi ni ho hor ki ban numit sida haipatare
North East Life ता ममिंग मथा पल्लकांदा MLA खर रिजाइन तौरगनी हैबगी मखोगी फिरिप लाउथोकी हैबताय पार्टी दिगी रिजाइन तौगनी हैबगी एंड तोंगा मीडिया रिपोर्ट ता थंगनबु नुमित फावबदा MLA तारगा निपान दगी कुन माथोय फावबा BJP दगी रिजाइन तौगनी हैबगी मखोगी फिरिप लाउथोंगा रखी हौजिक फावबा MLA अमा फावबा मणिपुर Legislative Assembly दगी रिजाइन तौबगी वाफम लेट्री मसिदा लाखिबा मीडिया रिपोर्ट मैम अमसुंग मखोगी मतमदा लेबा कन्विक्शन अमदि मोगी स्टेन सिंजिदा अहोंग लापगी ममी ताब्रा हैबगी वहंगजिनी मसे करी मरमगिनो हैबगी क्वेश्चन नि मतांग सिदा सिगी मतुंग हैबा तारे मियामना रिजाइन तौरो हैदना खोलाव लाउनरमबदिगी अमुक तोंगान प्रेस मीट थोंगरा कान मागी केंद्र के मियामना अमुक हौरा कांदा हजिक रिजाइन तौबा यारो हैबा खोंजंग अमुक संसनरपगी ममी तारे मसिगी डेवलपमेंट सि ओजा तोमजाई मी यंग कमाइन उबियोजा अदुने ओजा सगी ngahak ki hingraga ko nanthokraga kona wa atopa ngangak pa habse mase homna sane akoina dum khangdana le sagi pressure pibagi style so ja ko adune ba hoji ki akoi ki peoples ki pressure se karom da chatli ge number 1 hoji ko aswa loktho habi ki podam la kare oja ko adegi sagi aswa ji thangbu matam da akoi ki khang ai sing hai go ne mase akoi ki no thaidok na bataw male akoi ki ko laiba iran ji thaidok na bataw male adi aswa se kana lahan bano hai ta ga di ko hoji ju ku ki kamu na hai ba tampa manipur gi tampa chi punno ba aspa thangudam ni mang ri ba lak ri ba nong mai sing go lokhat ka da ba hai ri bu mase akoi nam haning mari ko sing da police station mai am da nong mai lai su da lai ri de ba nong mai am le mase gi matang ni poi kari ngang ge adi mo akoi gi marak ta ko sagi yani hai ge de ko sagi lan ji kan ba matam di loina mang na moi se martyr ni lebak ning bane ba akoi mai am na lobi gi se ko adu bu kitang nem thara ko matam di natra saraga hundok pa dumaina sagi akoi gi khun nga ki bising je akoi na aram mi am di yeng ga asno di nong mai lakrabni adu lakrabni adi akoi lebum jabum khangdre na pressure pi bje ai se de haning dire ko madu mu mayam do lakre ba adu na hoji am sabna ha ba hoji indam dai ore nong tari ko hoji khun nga ko sing si puri ta thaba mathau taramani chana thangna ba kana na bibiri kana na kari tawrige basim adi atu ba mathak te gi nong mai ka pai se kana na ngak bi rige sidai jam na law na khong na tawri ba mayam che mingon de injan ga da ba ko ai gi yum do nong chur ga baba na jing da kutte ha na law ga do macha du sakro mapan da sakro yum de tan to ko da ni ma gi responsibility le tabro ruling thak de responsibility kan to na te ko ruling saw pa na te ba takpi ba ne ba political parties in the politics all was na moi mathau ko tak pa ne ba akhoi da pai ga di hai bo pot ma lai bro akhoi adi bo chu ka ka da ba akhoi di bo chu ne te ba akhoi di kem kandre ne akhoi dia akhoi di kakching ta do ri bra ne bo le pa ma sen khak tara ba je lebak se lebak ki ma pu chen no khak tara ba akhoi hanging ko kom lai tro sumana bo hai ba hom no bro adi amon na kyam khang ge ba no history kyam khang ge ba manipur se ta se na hai ta ga di ko manipur mangal ku se kana no ba akhoi si tanja chate na hai de bane MST muthak ki bi se kana no MST ki plot mangal ki bi se kana no manipur na ning tam ngi de le pa pot mayam mathang mangal li se kana mathang mangal gi ge ba adi adi phare ne September mi se ni am ne ning da bane ba matam de September mi soi ta matam da kana yaw ge ba kana photo thol ge ba akhoi na sawning badi hojik de puthore du kari gi na hai bane ba BJP na natro Congress ki last time da hojiki leader na hari ba kari guti ge ma se kamai to na ma si kan de su Burma de su bhole pa mi hai Manipur de man MLA or si kari gi no kamai to no chithi re to kana de rak pano matam de ki go mane se local lam de hojik puri go mane se tumi na dum le seli center de gi di nei thidor o adu to na hai amaso yaw dong to we ba yam samna ha da se khoi praja sing de ko yam noi te podam lei si ba matam ni da khoi pulup se binane ba ko adu ne ma ai sing thi tan ne da ka dor ni hojik supreme court thole na kari gi no notice da kano se khoi gi delimitation tok de se ke no hojik delimitation tok de ko sala sar ni ko tampak de kari oi ni hojik illegal immigrant kham ji gi delimitation tok ya bro adiga mar ta to bam jong lak sele ILP ge se ka oi de ma kari le no hai da na sa gi ko khoi gi bengali gi kari group no amana na hojik kano da supreme court tok de na hojik hapta mari gi matam pi masi political dispensation si theng bi bra ba ai hai na hai de ne ji ko noi na langi ngan ko ji manipur bu nung si ba mi ani khang na ji PIL thagre tang ko ma da gomin da pakhum piro hai gre jiri ge thok dok si gi matang da yam kup na PIL thagre ba ikai go se political party sing se ase ruling na tha PIL bu ruling na tha ba ya bra ba
PIL को बाहर बचे कोर्ट चलता है ओपोजिशन चलता है ना बा रूलिंग ना माना मागे गवर्नमेंट में तक मा केस तो हुआ है बा बचे कोई खंग दब ने बा नंदी के नोटिस से बोन छाना बने है बा आई गोल दो इन क्वेश्चन दो याब्रो मसे कांग्रेस की मतमदना अतोपना तौगदबा अतोपगी मतमदना अतैना तौगदबा मसे कोई खंग दब ने बा अदो मसे खंगना अखोई पॉलिटिक्स दा खोंदा बिरे सिंगना पॉलिटिकल क्लास याबिगदबने बा अखोई ने खंग खंगे प्रजा सिंग जा फंगबने हाने तौबुदुदी मदुदी अखोई लेबा के दंग ख्वाई लाइब थिबो ओगने बा लोइनमक से अखोई जी सीदिरबा से अखोई छात्रने अखोई जी महेवे गातने अखोई जी तममीबा गातने बा अखोई आइना मखंगे आइना लोइरे आइना हाइबा खनबा वाकत जी सुंगा यादेबा अदुनदी रूलिंग की मथौना अमा ओपोजिशन की मथौना अमा मसे पास तौनगदबने मसे मोई मफुम खंगने सबना हायने को रूलिंग ना माई गवर्नमेंट की मथक PIL थाब याब्रा रूलिंग से फट है मधुद तौगे है तागना MLA सिंगना तौरी पेंद्रे अखोई गवर्नमेंट अखोई सपोर्ट तौब अखोई MPP तोइसिदी MPP सपोर्ट लुथोक्सिदी अखोई कंडीशनल सपोर्ट तौने अखोई सपोर्ट लुथोइसिदी अदमाय तौदना अखोई MLA अतै सिंगदो अदुदसु अदमाना हागेदबने अदुगा तसेंगना हाय तागदी असी फतो अदुगा MLA सिंगसिगिसु सुमाइना तौगे न हारगा मचिन लोंगबसे मसि फतब लै मरमदि कैनोदा मथंग इरांग हरको मतमदा मसिदि थारुनु मोइदि मतम नीग्रगा उन्नतनेना तौब थबकनि हादन को खुदक खुदक तो लोइसलु हादन को याम भजदब पो थोलकप याब आई अदुसु तहनिंगदे अदु प्रजादा हागिबदुदि को आई थबक ओइना कितंगदि पांथो हनिंगे अदुगा मखोइसु याम भजना को अखोइगी टाइम बै तौबदौना को अखोइ एस अखोइ नामबु नाथोखरगदि अखोइ युमदबु यौनबु चेनगरगदि अखोइ थोप तौरगे हाइबगी मोंग अदुमाइना खलबु तारगदि फत्ते अदुगा हौजिक्तेंगो रिजाइन तो हाइब कांगबु मा मागी मिने रिजाइन तौबु यारो हाइब कांगबु मा करिनोबु तौनरिसे अदु तागदि कुकिन हाइबदो कुकी मिते दे अखोइना हातदब नते मै मसेन हानगदबने हाइदो सब जान तारेने दो मोय केन मोय खंगी सिंगो मोयने हेलेबा अखोइगी को साइकी से मोय चाप चाना खंगे दे स्टडी आवर साइकी अखोइगी सी याम मुन खंगेबको मरमदि कैनोदा साइकी को होजे हाइसिनी चाइना दब खोना दब अमत लेत्रे को अदि अतोपा मना पार्टी अमदा अदुम मपुनसी सुप यावबजु याव खर लेगा अमदं चोंगमगनि अमदे चोंकादना अमदुगे एकता ओनगनि एकता हानगे अमदे एकता को लेखा तागे एकता ngangneba सिगुंबा पोचे को अखोइगी मिटसिदा को हंजन हंजन उरगा लाबा पोनेबा को अदु अखोइ नुंगाइते मरमदि कैनोदा अखोइ फ्यूचर जेनरेशन की दंत खनबु मतमदा अखोइ मम्मे अखोइदि चही याम जले को क्याम कुइनो हिंगुगनो अमरमदा हाइतागदि को अदुगा हजि इचा इसु हौगले सिंगसिदि मोइ कई करमबा सोसाइटी द मोइ लेहौगदरिनो खनबु मतमदा अखोइ मम्मे हाबा एजुकेशन सिस्टम गासि कोबन पंगांग आंबोने एजुकेशन सिस्टम से कनाना मुथलुगे स्कूल कनाना मुथलुगा स्कूल मुथलगा दुकान साजलिमि से कनाना मतमदनो मसी यौना ngang हाइब्राबा को से एकता हाइरेगेने तोमिसना स्कूल कनाना मुथके सी दुकान कना साजनगे असी PIL बुक तौनी से सिगुंबा सी लेनबियो मोइगी यार मीदुना अखोइगी पाबने तौरम करी असोइबनो अखोइ माना तौरम करी असोइबनो असोइबदो कमाइ सेमदोक्सिगिजे हायो हाबा हजिक पु मणिपुर दो एजुकेशन सिस्टम लेरिब्रो इज देयर को ए रियल एजुकेशन इन मणिपुर लेरिब्राबा मपानदगी बोर्ड मयाम चंगजले पंचंग चंगजले को मणिपुर की बोर्ड से न कैदोरे अमा लीडर अम हाप मकोक अम हापुनी अदो हापुदो छात्रने यारोय मरमदि कनो नियम चुम हाकिदबनिना हजे असुगामने फगरबा को ब्रिटिश की मतमदगी लिंखलबा कनो से DM कॉलेज करी ओरगे DM कॉलेज मना कनो ऑनथोक पिगरे अखोइगी को यूनिवर्सिटी ऑन गरे अजे करे सलाक सारे प्रीमियर एजुकेशन कनो नेबा से अखोइना माना फै सिगी पार्टीसना फै सिना पार्टीसना फै हैना हाइनिङाइ करी लेरिगे बा खोइदा ओके ओजा थैंक यू वेरी मच आई मथंग जे कांग्रेस पार्टी दम लाक्सके आई दामा किन लाक्संग बसे मपुंगैना करम वफम सिंग हाइबा तार ओजा तुम चान थंगी बदु दा रिएक्ट तोबिनिंगी एंड अदुगी मतुंग दा इको लाक्सके 10 of the रिएक्ट तोबि इबानी की से अवाय खुम लाकनी को ओजा तुम चा को ओइना अवाय खुम अदु रिएक्ट तोबिनिंग रे गसो आई कनो क्वेश्चन ओइना तुम हंबिरो एनीथिंग आई खोगी ngasai ओजा तुम चान थंबि की वफम जुदा कांग्रेस पार्टी द शोक पे एरिया में हम हाइबा तार टच चोबे एरिया में हम यावि हम हाइजेगे ओके अदु मतंग दुदा खिनंग रिएक्ट तोबिरो अदुगा एंड देन आई विल कम विथ माय क्वेश्चन सिदंबरम की मतम द सुदो म्यांमार मचा से कांग्रेस पार्टी ना हापचलंबने हाइबसे BJP ना हुजिक फाउ लौथोक्तना थम्मी से करिगिनो हाइबसे BJP दे ए अमतंग खंगनिंगे करिगिनो बा म्यांमार मचा म्यांमार नेशनल अमा सु साइन तौनबदा यावरम मेन हाइरिबा मिसक से BJP ना सरकार पाइरे इसे थर्ड टर्म नेबा सेंटर दना
tam ahumlak sureba handak tawrise adagi state tana tam anirak sureba chinda sum Myanmar masai hapchalam mi karigino haidong muhutta center da su BJP ne state da su BJP ne kaidaw leirige me kaidaw leirige ba huji phaw lokthokna action lawdana karigino ba Myanmar national ne hai taragadi ma book tawrodana huji karigino ba si asomda zum tawba yaroi me Myanmar national su sign tawba hapchalam mi karigino hairaga sum ditokpa aina ngasai haijagibdo news reader raise iram badu sum paw par chatpa yaroi ba haiba nungai be type ta adum blame tawba nungai charge tawba nungai na ai khoi di honorable CLP leader na floor of the house ta khoi kayarak hana haigre adu la le khan taragadi BJP na karigida magda huji phautu minna yenga lairibano madu semdok semjan tawdriba karigino ana kayarak question tawgre ba BJP na tumin leiba praja myam ji utchae ba congress na su sign tawnoba matamda Myanmar national hapchalamena ado hapchalam ba congress na hapchalam mi do amukta ngasi bawba lawthokre natraga action lawre habise amukta miyam da proof oina piyo ba masi pide asi kaim tawde tumin lei sumai sum taweba ai ngasai haijai sine political solution pigani haidan election mamang da in terms of hundreds and hundreds of crore cookie militants da pisal laga support lawba chati ba BJP gumba party amanabo kaidagi leibak nungsi doino kaide afaba tawdoino madugi paukhum amta piyo leibak kumjau thingri dune nationwide salak sanari dune adui matangda si aina haibra si mipung khudima khangnari dune adu leibak nungsi ba saba adagi sidaida pusalaiba central forces paramilitary forces myam Assam rifle oisino any defense ki laisino ama oisino leiba myam se kadai wai de accommodate tawraga kari mathau tawhalige sarkar na leiba ngaktana praja micham praja myam se inthok oga chingman da pat turen da labuk lamhang da tumhallaga longmei paihalaga lamngak leiba an yabrane kari gi khun ngakpa sarkar na ngaktana kaido boino ba naha innocent kaya lising kaya puthok aga moi mathau dongna police IRB commando MR adagi army Assam rifle BSF CRPF na tawgoraba thabak tubo micham praja aikoina thoga khutta khulai pairaga imalai baki damaktane na chahi ani chutna lamthengna ba yabraba si sarkar sina yamna hairogadi akoisi maitai nusi da bamandro tabadadi mina yam phajaba khungakpagi village volunteer gi wari yam saraga yam maitai nusi ba yam manbaneba tabadadi adu maitai fanatic kaweba akhoi di adu yaroeba akhoina haisina nungsiba henman bagi ichini naw mayam se nungsiba henman bagi moi je kanje awabham da tahaloi se leibak si sarkar no oina ngakpiyo na khoi gi leiriba noi gi force different type of forces leiriba mayam se na ngao praja jing thoga leibak nga angano haibane akhoina haibade si ai praja nungsi da beira maitai nungsi da beira ba si aina haijari se tungi generation kanje haibane adu daida sida sarkar na emotional atyachar tawraga blackmail tawraga sidaida minungsi poallaga imaleba tawhallaga Manipur gi generations and generations kaya mabu tumna manghan ba yabro kaidobage moina sumain taw yabro si kangadabane ekoi kano oi taragadi lebak nungsi taragadi Manipur nungsi taragadi Manipur gi prajana tumna sigra kanda tungi generation tungi future pillar ne hariba youth mayam sina tumna mangra kanda Manipur kanagi oi hodorige ekoi ngasi fight tawrisi kanagi damaktano kananta leitraba matamda mipung khudimang na sigra matamda kanagi oi hodoino ba Manipur se sumaina sum akoi se illusionary world amda aina tatna haibado magi mitrang jadu gi sangsara amda ekoi ji tawhallaga thamba yaroi ba uje kari taw haibano ba khoi political opposition party ama oina khoi tawhum thokpa mayam am tawri sidagi hena kaido haibano aina mamangda kaya haibadune CM gi bangro phagairaga tawruba yaroi ba khoi changsallaga khoi kaino tawgi haiba prime minister unaruse amuktang aigi leibak ki damakta common interest ta ongtang wa amta punna haiminaruse haibada yadraba tadraba Manipur gi BJP sarkar amasung Manipur gi chief minister sida karino ba hainingai atop leirise prime minister amta unase si yade prime minister na unabi basu unabi daba chatlaga unabu basu yabiraktraba siguma chief minister sibu kaidona lei chief minister no ba BJP masen state so center so adu chief minister si prime minister na ba unabidre adu yongo unage su yabidre aduga hek hire na monitor tawri center na monitor tawri adu tardi center amasung state ani gi BJP sarkar sina monitor tawraga Manipur praja si nongma gi potha hatlan liraba kayam kuidam misam praja miyam je hatlan gi dawri ge ba si yabra ba chuk wana ba education hairo ngasai oja tomcha na haibi bedo pura completely fail ne hujik oiri se Manipur education system kadai de leire hujik chahi kun thra hujik pugat pasung amoi
education system yengo loina in terms of any field any spheres of our life yengo amata yab na te lokhatpa development gi oisano education gi oisano health sector oisano loina law and order oisano miyam je kham theng la wanaraga every field yengu bada ko ji loina puthara bane ba hagot ngamdram ne ba nungai ba moi masen khara nungai ra so praja di kham theng la waram ne ba sibu kadai jeno sibo adagi lambi sorok na chi yong na kham theng na phatre achok phattaba lambi se semani na haire center da hobe a haryana gi chief minister bjp gi sarkar anoba sembadu da amagi vote taking ceremony ya khigatana haryana da vote taking ceremony yaw ba chatlure manipur gi honorable cm halaga package khara pire lambi thongji phajana semani aduna concrete tharani concrete road oihalani aduna maram oiraga kairiba toiriba mayam se semaroi matam khara kaim semdabi thammani phajana semdau leiramne nai nungju tha hek lorakpagan lambi semni haigi baduna amuk delhi halaga na semaroi phajana semdau leiramne na semdabi da thammani kai manipur praja miyam se phagi jugaira man tawri se BJP sarkar na khali je manipur praja miyam se joker oina ubra ba mayam se maya ya jani na tawri raba tawri je adagi kano tawni lambi sorok ta mayam thorakani irang pambong tahangani si BJP sarkar sina tawri je karino ba moin tawri mayam je leibak ngak pa su ngak te adagi lan se losan ba su losan de miyam gi punsi property ngak sen ba su sen de adagi miyam gi punsi si karamba punsi marel de hingi ge su nong ta sarkar sina yengjan de chaba thakpa ba akhoi gi mafam khangna chada ba imung mayam amane ba hujik leiri mayam je Manipur di kuki militant sing na 700 square miles tai hena chawba nate si manung sida loire ha ba hujikti 600 square miles boi sala amne no magi mai gai mari sida tek tek chapsal lakpa da hujik lengham leitra bane si beli machi sida hena wam ta ngang na roise BJP sarkar na ne wam ta ngang na roise BJP sarkar na Manipur pombagi entire state sida koi chatning ma mafam dam ta chatpa ya hallo national highway ani si bau chathan bangam da sarkar sina yamna gaksu ngangi kari no national highway ani si bau chatpa ngamandaba free movement free passage pi daba sigi sarkar sina kari leibak nung siba kari thabok no moin tawri hotnari kari no ba tawri je thajal leiba central forces mayam sina pareng leng halaga ngak pa bauda a masing thungani imphal dimapur yorani pareng lengan bada kadai wai da deploy tawri ge kari mathau no ba tawalli je si sum yenga leiba sarkar si kari gino ba asoi budu correction taw haibne ba koina haibde Central Paramilitary Forces oisunu ama oisunu state force oisunu mathau tawdre go back Assam Rifle haibai matam na te boje Assam Rifle mathau niom chumna tawhandri do kanana no Manipur gi chief minister da mai kok thak ta tahan gadam ne ba Central Force thajal laiba mayam si kaidong na bano mathau tawhloi da boy di kari gino na CM da question hang gadam ne ba head of the state da kaidong bai question tawloi doi no ba akhoi ne heta center da khar taina union minister da khar taina home minister da khar taina adagi kuki militants da khar ka taina illegal immigrants khar taw sarkar sina prop yok challaga kuppa thamba kaido bai sumain taw doi no ba sarkar na loi nai gadam ne ta er ga nai re har kana thabak thok kadam ne kaido bai no ba moina kaino taw doi se hek hair ga sarkar chai ra na unity oide huju hunna bagi matam nate political khudong chaba launa bagi matam nate kari khudong chaba no koina phangdoi se BJP chai ra ga kari khudong chaba no congress na phangdoi se sige talak si daida moi asoi bu do hai bham thokpane hai bham thokpai hai ri ne ba asigum mayam se yam lei aduna moina tawi se Manipur praja su tumna manghan ba mahiroi khunai bu su tumna manghan ba huji education completely fail oire kaimta yadre de na kaya amana imma leiba ki damak tene na pambom tinga leire si mayam se moina hayeng kamaina compensate taw dori ge basi sigi loss irreparable loss mayam se si moina kamaina compensate taw dori ge ba asigum mayam se akona tarai na lohum thokte ba asigum yam lei aduna hek hairaga irang si loisalu hairaga congress kaino basibo yam illogical oeba irang si loisalu hai noi congress ta BJP gi do hayeng hatok na gi da kaino noi angam ba kaino tangna sanuba lampak am da battlefield am da tongna re har kanda adu hujikki lan si loisallo haibane solution purak na ba taw haibane Congress na ngasi bhauda irang si loisanna ba solution purak na ba peace appeal tawbana tana peace initiative lawre haraga angam ba level da ekoi sarkar sida ekoi assist tawsan bana tana kari atai atopa political mileage lawba thabak tawrage center da pressure pi ba tabi da ba ekoi kholaw kaya se ekoi na represent tawre haraga kholaw mayam je tana na ba hotna ba sine ba ekoi na tawjari mayam se aduna siguma mayam se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯦꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦꯕ from top to bottom A to Z मोइगी टीम मखैसे पूरा completely fail नेबो ओरिसे completely fail कइनोबा मिनिस्टर ओइदो कइदों नमनो माई डिपार्टमेंट की माई पोर्टफोलियो की माई सेंथंग काइथरगा अदुगी चाननबा अदुगी थबक तौननबा थिका तौनबा गाय लेरो मोइ मयाम सिना कैबिनेट मिनिस्टर मसेन सिगा इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ सिगा मोइगी रूलिंग पार्टी की लेजिस्लेचर सिना दंग यूनिटी ओना थबक तौरकपदा लेबाक सिगी इरांग सि कइदोबै सॉल्व तौबा ngमोइदोइनो मोइना यूनिटी दि लेते गट्स दि लेते अदुगा साइड दा अमा ब्लेम गेम तौनर लेरगा कई कानदबदा सुमबसि तौरोइदमने प्रजादा पंग बसिरोइदमनेबा आई सुमाइन थमजगे ओके याम नुआजे अखोई मतम जिजो टेंशन लाबनेना ए ngasi ki oh please aina khumdre dam phajadre buiti ki matang da chi bisi central go home ministry of home affairs ki irak pane manipur government da matam da ko gi honorable ibu bi chief minister wari buiti ki matang da ibise adigi ibu bi gi matam loigre hoji gi biren gi matam lai akoi na haisi samane ba akoi bjp ki jo spokesperson natti akoi achamba mi oina laibani akoi ani mukte ne akoi na ngai isi मुखैना तौरीबसी करीनो पीपल द सानरिब लीला से करीनो है मबानी खक्की लेबाक नते हाबने खोना हाजिरिस बुतेदा करीनो चे खलोने तौई तुमि लेसलमी अदो हजि मरा लेरगदि अदु लेरगदि हबजि थंजिन गनो हाब हजि नोय मरा लेतने लौरि ब्राब नते बुतेदा नो तो लाले खलगदि नते नते आई थमजे क्या को सोमजो कनो नते मंत्री सु नते एमएलए सु नते अखोय पार्टी यावजे वादने बसी असेंबा पोतु खंगसे चे डॉक्यूमेंट ने लेनरिसे मतम दो इएबा अदो सिगी पोचे बिरेन गे ओहेरे ngarang nahan keno taw matam da so yam kana irang je hogol ko matam da adu chithi jo onga ju buthong ngar pane ba ado hojiki leiba government sina kari pakhum pi ge ba mase ani makna answer taw gudam ne ba people la khoi party da nate ko people da moina se answer taw gudam ne ba hojiki guite gi matang se ado masagi ko akuna taw mo do phatragadi no asi taw dragadi asi taw wa je no khoi pone ba hojiki keno na sport person hagi bi matungina akhoi gi ko matam du da लेबाक प्रजा कनगनी ने चोंथोकीबदुसु मथौ लेतबा को अपंग तादौरी हाइबो वाइदुनदी अदुदि इंटरप्रिटेशन ने सिदि इंटरप्रिटेशन हाइबो वाइदुनने कदोबगी थोपिनि नो गवर्नमेंट तौजगदबने हाइ तागदि आइगी मांगदे इमा सिबा युम मै थाबा को गरगर ताक्सलबुजु फम्मगा लेबु वानेबा अदु तसे नाइ तागदि मिते फेनाटिक साइबो वाइदो अदुसु हौजा हाइबिगलन मगेस फेनाटिक नेबा फेनाटिक ओबिदुनबो अखोइ मणिपुर काइबि यारो हाइबिनेबा अखोइगी हिस्ट्री काइबि यारो हाइबिनेबा इट इज ओनली कैन स्पीक बाय फेनाटिक मसाबु योंबा ngamba को अमना हाइरगसु याबा अमना हाइरगसु याबदुदि यागिनेबा अखोइ फेनाटिक ओबिगिनेबा फेनाटिक हाइबिसे अतोबो हाइम द नेशनलिस्ट हाइबिनेबा मरि बाक्सु नतबा मखोइगी मरमदमसु नतबना अखोइगी लमनी कुकी लेनी अखोइ जोमी लेनी हाइद्रा मथोय कटपदि ngamaga अखोइ इपाइ पुना थमबा लमसिगी नमता अखोइ सोंथोकबा मतमदा अखोइ फेनाटिक ना हाइबदो अखोइ यम हरावेबो अदुबो सिगुम मीदा फेनाटिक ना खंदिनिबा को पॉलिटिकल पार्टी दो वखल होंदोकपियो ओके मरमदि कइनो द मसे हाइजगे को अदु मसे यम लु वहाइ नेबो को मरमदि कइनो द अखोइ मणिपुर कननबा सोंथरे पोचे मसे अखोइ फेनाटिक ने हागलक पता तारगदि मदु यम फतबो कनो मच ओनतने वहाइ यम लाकनेबा मिते फेनाटिक नि का ओके ओजा मथन आई दाबगे यम तेन लोशन बिरो ओके अखोइना फोंदोइबा वाही से ओजाना खंगना अमुक तोंगाना लाना मिस इंटरप्रेट तौरे हारगा प्रजाना सावहन ओजानाको आई कनोंता हाइजगिगे अदुदि सिजना मिस इंटरप्रिटेशन तौबिगनो आइना याम फजना हाइजगिबने ममांगी राउंडा आइना हाइजबसि करिनो मैतै मचा अम ओइना मणिपुर मचा अम ओइना मणिपुर से तसेंग नुसीबा तारगदि इमा लेबाक से तसेंग नुसीबा तारगदि मणिपुर की तुंगी युंबी ने हाइरिबा youth मैम generations to come तुंगदा लाकदब future generations मैम जे अखोइना सरकार न तौगदब मथौ जे अखोइदा तौहल्लगा अखोइगी थवाई कटहल्लगा लेबाक अलगा अखोइ मांहन तानगदब नते असेंबा मरैबाक नुसीबा ओइतारगदि मागी मचा मसु मैम जे कल्लगा फजना थंबीगदबने हाइबने मसिदैदा अइना खुल ngakpa adu haidana amuk misinterpret tawraga अखोइदा अमुक लना येकनाबा
loiraknabagi sagatnanabagi interpretation khutawdusu ai pamjade ba hujiki phongdok piba ton do aduni aina haijari se asula aduna fanatic haiba adu haiba ozana fanatic haibadi nationalist haibane haye hairiba ina di fanatic ki meaning si kaido bai khangam moi doino ai hairiba ina di amadu kaido bai understand tawro moi doino adu ai khoina haijabadi amaromda emotional atyachar tawraga brainwash tawraga blackmail tawraga ai khoi se BJP na illusionary world lamda thammaga ai khoi se manghan naba hotna haloi dabane masidagi ai khoi escape tawgadabane haijabane aina haibadi ultimately aina hainingi si karino सरकार मथौ तौहनसे सरकार मथौ तौहनसे सरकार की लैरिबा एवरी डिपार्टमेंट मागी फंक्शनरीज मेशनरीज लैरिबा मैम से मागी सेंट्रल फोर्सेस ओइसनो स्टेट फोर्सेस मैम ओइसनो मोइ द पावर पीसे ऑथोरिटी अम ओइना थबक तौहनसे एक्टिवेट तौसे अदुगा लैबा ngaकसे मखोइद ngaanसे हाइबने लाइफ एंड प्रॉपर्टी से मखोइद ngaanसे सरकार मथौ तौहनसे ओके ओके थैंक यू वेरी मच ngasi कोइन थमजगे टॉपिक कर्फ्यू डेज व्हाट्स हैपनिंग हाउकिबा इकोनॉमिक थरनी सिदा कर्फ्यू थंबा अदुगा मियाम गी इहो लैबा अमसुंग यामना लाइबक्टिव terrorist ki ek ama thoki ba mayam sigi marak sida kari kari thui ge have thodu othok mayam digi matang da ne ne wi sem job topic ni ngasi ki dialogue topic se so ya bi ki ba sangnai ra expert sing manu manipur ki sangnai ra social activist oza MIBON PHAOMEI amasung manipur ki sangnai ra advocate aduga all manipur vice president ki president oza PUYAM TOMCHA amasung manipur pradesh congress committee ki spokesperson P Bankimchandra punam ko mukhan thaga chari kai khun buchari ngasi program se hubudi loi phom yang tabi manipur me am mukhan thaga chari kai khun buchari ma thaga chari